mothweng o se swerego mo lebitso la ka ke nna Bridget Ntshudisane ke dula ka motseng wa ka Senotlelo ke na le mengwaga e 51 years be ke kgopela le nyakiše molekane wa ne le mengwaga e leng 53 years go ya godimo ke nyaka molekane o e leng gore o ne le maikarabelo o ne le maikemišetšo o e leng gore o ikemišetše go aga motse ntate ka kapa ke sepetše leeto le le telele ga sanke ke kopana le motho o e leng gore nka aga lapa le yena ke ka mokgwa le bonang ebile ke re le nyakiše molekane ke bodile ya ka tema ke ikgatile go fitlhela ke fitlha go mengwaga ke leng go yona ga sanke ke no kry-a ntate wa ba le maikarabelo wa ka reng o nyaka go aga motse ka se sebaka ntate ka kapa o hlo ya kua le kua go go senya ke nyaka ntate wa tikepetšeng o a sokotšeng jwale ka nna le yena a boneng tša bophelo le yena a nyakang molekane o e leng gore nna le yena re ka aga motse ra ba le tšwelopelo ka mo gae a ntlhomphe ke motlhomphe ke na le bana le yena a ka notla le bana a go ne bothata re tla swanela fela ka mme le ntate ka mo gae re be le ka ga rena le nna ke swane le baswadi ba bang ke be le sefane ke be le ka ga ka ntate ka kapa mengwaga ga e sa dumela šetše ke retšitše mengwaga metelele ke sa kry-e molekane o e leng gore a ka ba le maikarabelo a gore a ka ba le motse re ka ba le motse go no ralokiwa ntate ka kapa mengwaga ka ke metelele 50 years a se thaka ya motho until o fitlha go 51 years a wantate ka kapa nna ke a le kgopela nyakišeng ntate wa e leng gore o ne le maikemišetšo o ne le maikarabelo nna ke mme o e leng gore ga ke bereke ke mo gae a ke kry-e mošomo ga ke kry-e income so nka thaba kudu ge ke le ka nkerela ntate o e leng gore o ikemišeditše o ne le maikarabelo tša bophelo šetše a di bone ga a sa le mo thalokong tate ka kapa nka itumela kudu gobane ka se sebaka ga go sa kgonagala gore nka boela morago ke godile go bapala go sa le gona ke swantše ke tšwele pele ka bophelo le nna ke swana le basadi ba bang ke be le motse bana ba ka ba godile ntate ka kapa ke a leboga a ke go tamiše ka mafateng a matelele ke tamiše bagalabe ba ka kua mošate ba re tšeele maduma borutho ba iše go bokgoši le bokgošigadi ga ke goe ke tamiše baruti ba porofeta mangaka ga ba rena a setšo magagešo ke a tamiša go batheeletši ba motse community radio station ke tamiša ka dikgokaganyong tša leago mmogo a ke tamiše le baeng ba renago le bona bošegong ba lekgono malobeng ka labobedi bošego ge dipitša di le gare di apeilwe re bile le bali ba gabo Rosina Rosina lla ka tša llang ka tšona fela magagešo go ile gwa ba le mokgwa o mongwe o e leng gore o ba gona wa bošaedi bo e leng gore ditabaga di nape di tšwa gabotse ka mokgwa e lego gore no di be di swanetše go ka ba ka gona re boletše le ba gabo Rosina re boletše le mo e leng gore re kgonne go ikgokagantšha le family ya gabo Sesana ba gabo Sesana ka mokgola le ile la kwa ba bolela mo moyeng ba re ba kgopela go fihla ka mo meagong ya kgašo ke theresho magagešo ba ile ba fihla ba rage ba fihla ba kry-a kgašo e šetše re feditše batho ba modimo ba tšere dikoloi tša bona ba tla ka gae ba fihla ka gae ra thoma ra dula fase ra tsena godimo ga ditaba re ile ga re tsena godimo ga ditaba ra hwetša e le gore leloko le la gabo Sesana le kgathile tema e kgolo kudu godimo ga bophelo ka kua lapeng la gabo Rosina mo e leng gore ke lapa la masetlapelo mara ba le gare ba swere
ba thusha ka tsela ye ba ka kgonang ka gona ebile ba tšea le mašheleng a bona ka mokgwa ba ka kgonang. Ke ile ka re ge ke thoma go lebelela go ya le ka dipoledišano tše re bile le tšona ke kry-ile gore mmago Sesana abuti a Sesana batho ba le ba tšere batho ba le bua le ka batswadi ebile ba ba tšere bua le ka bana ba gabo bona mara fela ntle le go ya kgole le ditaba ke no re ke no fa motheeletši kua ga ya leng gona gore a ekwe gore taba ye e sepela jwang a ska makala a be a ipotšiša gore gantši go diragalang magagešo taba tša maloba ka mokgodi bile go ka gona leloko le la gabo Sesana le hloka thušo engwe kgolo kudu go ne le ditaba tše dintšhi kudu tše nkebeng ba di boletše mo moyeng tše e leng gore di tloga di ya malapa la gabo bona kudu ka lebaka la masetlapelo a leng gona ka kua ga gabo Rosina nkebe ba ile ba kgolega kudu ke ka moo ka mehla ge re reng ge re thoma lenanego re ya kgopela magagešo gore a re reng ge re tsena ditabeng re no tsena ka taba ya nnete gore le kgone go thušega e sa le ka pele a ke go leboge malome ka kapa ga ke tšee dithapong ke di bušetše ka mo go wena. Ke tšea sebaka se ke go leboge prof ebile ke bue ke dumediše baeti ba rena ka fa ke go na le ntate Mmakola e lego papago a Rosina le ena o gona go na le Sesana wa ba go rogile ka nnete batho bešo ke bona le abuti a Sesana šo wa mmona gore o generator ela o bea ka ikuka nnoši ga e lata ga gone molato magagešo re nyaka go bontšha gore mo bophelong re tlo no dula ntše re gatana dikhontse bophelo bo tšwela pele mara ntwe ke lekang go e bontšha ke gore ge re ka re ge re gatana dikhontse go ba le motho o mongwe wa tsenang magareng ga rena a beng a se gona ge nna ntše re phela re phedišana khontse e la go nkgatileng yona o no dula nkgopotša gore bona go gatile bona o ka re go betse o tšwa madi napile ke thoma go phenika kudu gore motho ola go ra gore o nkgobaditše e napile ke thoma go tlalelana ka tlala ka enga ka tlala ka dilo tše ka moka ga tšona jwale prof batho ba swanetše ba tithute mo lefaseng gore go ne le batho ba e leng gore mmereko wa bona ke go thabela go bona batho ba elwa ba sa ratane go ne le batho ba bangwe ge batho ba kwana dipelo tša bona di ba bohloko gore o ka re go ka ba le ntwe e ka lošang batho ba ya ba kgaoganya jwale re gona ka mo magagešo a ke tsebe gore ke thoma ka mo batho ba mara go bontšha gone le phisinyana be ke re go be le o mongwe wa ema mmola gare ga bona mola ba kgaole gore letsogo la ntate Mmakola ge le wela ka mo a le thibe la abuti ge le wela ka mo a le thibe mara ke bona phisi fela ka gore ke bona ba segasega gore a re le go ja ba ka ba jele mmogo le kgono prof ga ke tsebe gore re bulela ba ga Borosina ka parthoma ka ba ga Bosesana be ke re itšee ka mola go ba gabo Sesana ba le botše mo ba kwele go bohloko gona and then ba batle ba kgone go kgopela tshwarelo re ya leboga a go thome Sesana ya go bolele Sesana pele ke moka buti utle tla leletša ka pa fokotša kgaitšedi ya ka Sesana ke ya go dumediša ngwanešo le gona re gona papa le kae a wa re gona man re thabela go le bona wa tseba re thabela go le bona ka mokgo o tlogang o le legwanyana ka gona ga o bontše o ka rone megokgwana kgauswi ke kwele tšatši le la jwa le šetse o thomile go lla ke ra e wanda gore o homotša ke mang ka re o ile mogatša ge o tseleng o tswa toropong e fela ga gone molato kgaetšedi yaka o kwele ba ga Borosina maloba ba hlalosa taba tša bona ra go founela le wena wa leka go bolla ka mokgwa ka bollang ka gona ebile la bela te thola la dira mmereko mo botse la te ponagatša ka kwa tlou tša baroka ge re dutše fase re bolela ra kgona go kwa gore ga botse taba ya nnete e kae ebile e ya kae e nyaka go lokišiwa jwang kgaetšedi ka ke go fa sebaka se nke o no tia di le ngwanešo o dule godimo ga dintlha fela gore re kgone go fetša ka pela thobela ke dumetša tšhaba se se thaeditšeng ka moka tšatšing la lehono maloba ke fihla ka kwa ra kwana ra bolela ka be ke re ke tlo ba tshwarela ga ba kgopela mo moyeng tshwarelo ka mokgwa ba ntshintšeng ka gona ke ya ba ile gore ganta ka kwa ditaba ka mokane le gone bjale ke tlile tša tše dingwe di ntlabileng gore ke a loya
a ke re ba rile ke ba rarile ka moka ga Rosina a botse be ke nyaka mmela di tšemola a tlantšhe bongaka ba gage le hono a mphekole ka mo studiong gore ke a loya Rosina ke motopile go sena motho a mothušang le ga gaba morakile ke le mogotsi ya gage ke mothuša ke ema le yena ditlase le godimo Rosina o bile le bana ba gage ba rekela ke nna diaparo le masea le gono Rosina o bile le sebete sa go tla ka matlo o bolela ka nna Rosina ke mo fepa ka gaka ke fepa bana ba gage ke fepa sogana la gage e le go wanta le gono wanta o ntšhitšheleta gore Rosina tle matla bolele ka nna mapele o fepa lesogana la Rosina ke re wa bona rena re ya no ka di-weekend ba rekela ke nna mmotšišengšo le sogana la gage ga ba sogana la gage ba sena motlhaga se batla gaka e ba sena sešhebo ba ketima batla gaka he bana o support-a ga bo family ya Rosina le boyfriend ya gage yes mara o ne pelo e botse man le gone ke motho mobe awa wena o support-a motho le motho wa gage yes le ena ke mo recordile ne go ne ke duma gore e re fetša moleletse le dikwe papa le gone o tla le tlhalosa ke mo recordile a tlhalosa ka mogomaloba ke fitlhileng ka nako mang ka bana re fihla kae ka bolela kae gore Rosina no dipilisi ka rona le bothata ba monagano le gone ke tšweletše ka tselempe boa wena le ena wa tlhalosa mola gore Rosina nto e rileng e ntshwere gampe gore Rosina nke batlile ka ga mehleng re tlhore go seba re go senya o re beya fase re bolediša tšatšing le gone Rosina o bile le sebete sa ra lebale gore o ne e bana ba bararo wa fepa ke nna ke sena bana ba tla ga gabo ba be le 9 ke ntšhipitše kgolo ke ya pei le mogala jo a ke ba sebetše ba jana maphofolo ka nna le gone ke motho mo bosetšhabeng ka felo kopo ke tumme ka kudu ke tummitše o be ke ba founa le gone founu wa ka tlhole le busy ene se ya ka o itše o kgopelo bolele le Rosina ka tabela ya setopo e le go a butaga re be re mosile le sona ga botse ko mpotše mo sesana wena le Rosina le tsene sekolo go teng wa nna ke tsene Abraham Serote Rosina ke metsebile ka gae ba morakile ga ga ba dula next door le gae ke le mogotsi ya fao namile from mo ra thomo ba bagotsi it's 18 years today re le tšhomo o Rosina ka tsena mogodi mo ba tsena gona ke ilo bala 9 e re tloga mola re ya Middleburg Rosina mama mo ntšheditše registration fee ya gore tsona mid-call Rosina le mmaga ba Rosina se ka tsena ka gore mama ba kgopela 250 ya gore at least re thušane Rosina tlogela sekola ya ria ngwana le gone ga nna ke te toela bophelong ke ema mona wa tsoga nna be ke bereke ke gola 300 le gone ke robalela mpeta 10,000 Rosina mara o tlilifa le gone o tla ka nna ne ke bereke ke sa go le selo Rosina ga bereka a gola ditšhelete tše kgolo Rosina reka nto gore nna bana ba ka bankhuša bohloko ba sa dinama Rosina o bolela nnete kgaetšedi a bolele nnete why o re a bolele nnete wena tše dintšona a ba se nnete ke e seng efe e ya gore ke ile kua ka ka tlogela sekolo ga ka tlogela sekolo ba itse ke ntše 250 mo be ke julantse be ke be go golela be re golela bana ba ditšhuana ba re nna kwa ke ntse kwa banthela ba rena ke ja tšhelete ya bana mma re ke boe gae ya bana ba ditšhuana go sene tšhelete nka ntšhago kua ka boa ka tla ka dula gae a ke fetše dula gae maloma ka ntša nkiša palo a fihla palo ampatela registration fee ka re ya di-n ka di kgaola gare ka baka la gore ile a fetša a re yena ga ana tšhelete ya go mpatela for transport NSFAS sa tšo mpatelela ya ba gona ke dulang fase Rosina a ke re a wa fetša sekolo ke feditše a wa fetša sekolo a kere ke fetša ya matric fela ka tšwela pele ra gona go tšwela pele ko bo swantše o tšwele pele gona a wa fetša a kere go ra gore o tlogetše a ke re a wa fetša gape ge motho a sa fetša sekolo go sa kgathale gore ba gabo ba hlokileng goba o pališitše keng gore a fetše sekolo nnete ya go di feta ka moka ke gore o tlogetše a ka no ba tlogetše ka mabaka a rileng mara nnete ke gore o tlogetše ka gore ga wa fetša ye nngwe ye se nnete ke efeng ya dijo tšona gore o fana le wanta ba riang ai ga ke tsebe mo wena go ya ka wena Rosina ga go ne thušo ye o e tsebang ye e leng gore Sesana o ile a le thuša ka yona le boyfriend a gago ya ileng a re thuša ka yona ile a mphounela a re o kgopela tšhelete ya motlagase o founela ke mang
ke founela ke Wanda okay ka founela Sesana a le Metlelberg until a re ke ishe ka mongakong ke moneng. and then ke yona fela thušo ye e leng gore Wanda o ile a e amogela go tswa go Sesana nke o di bale re di ikwe gore o le thušitše ka eng di-weekend ge le nwa majwala a reka ke mang nke o nabanabe ka yona nke re ikwe gabotse gore re kgone go sepela ka mošito o teng. Majwala ga be a reka o be a reka a re ke tle ke a patele wena o ne nnete o ra gore ba ka go rekela jwala Rosina ba re go motlo bo patela wena wa bonwa o nwele majwala makae a wena o senkengwe o santse wa patela. Okay nna polo bojisa o a patetse ona majwala ge ile gore be ba rata a patela o patetša mafeng mo go ona kore a kere o re wa nwa ba rapatele o patetša mafeng mo go ona o patetše tampi tše kae khotho tše kae kene tše kae ga nreketse khotho tše 3 nna ga ke ba le tšhelete ke tlo patela khotho tše o e ngwala pukung o no khotho yang nna be khona bo bonka taba tša stress Black Label o ja Black Label alright a re go ge wena ka re staff sa go ke Black o patetše tše kae dikhotho maybe a ka for ntho mo weekendeng a re ka tše 3 ke tlo patela tšona Rosina prino like every day wa tsa mo bophelong Rosina go ne ntongwa go no re mogotsi yaka wa tseba ka mo go nthušitšeng ka gona ke no gopela tshwarelo gore man maloba ke no ba ke boletše ga botse nna ke ne mathata ka thoko wa ikwešiša kore like o se ka gana dilo tše e leng gore o rietše tšona go o rietše o diretšwe a kere mogotsi le wena o sa tlosa mo patediša go nwa gape kua ge go šetše go nwewa ka gopela o botšiša mtala wena o itse wa bantabe ka le patediša le dikwae ka le patediša be ke a rekiša fela mara fela ga ano ba le rekela dibiri le teketlile ga e nyake beke papa lapa le la ga Bosesana le ge nka go fa pampiri gone jwale ka re ka mo o ngwale dilo tše bona ba le thušitšeng ka tšona ka lapeng la gago and then lena le ngwaleng tše le ba thušitšeng ka tšona tše ntši ya go ba tša ba bafe tše ntši ke tša bona ba le thuša kudu batho bang and then go jwale ka ntate o e leng gore o hlogo ya lapa la ga Borosina ge go ka diragala gore ba re le a hlogana ga le sa kwana ebile ga le sa berekišana ka selo e tlo go swara jwang tabe yeah and then wa joina bobotse bo ba bo dirang ka moka nke le nkotloleleng microphone o kgole le tate ga a kwa ga le gabotse ge a sa kwe ke nna gabotse gore a le motheletše ga mokwe gabotse papa ntle le sekgotse sa Rosina le Sesana le gore bona ba direlaneng ka moka ga bona o nagana gore mathata a morwedi ya go king mohlomongwe gore a be ka mokgo a leng ka gona a ska kgona go gopola kapa go tseba kapa go nyaka go bolela nnete mo e leng gore ya nyakega papa nka bolela maaka ka bana le nna ke kgone go bolela le yana taba ke tle ke raga ke motšha kere wa gopola re ke boletse le wena eng ke mokare a ke sa gopola ke dilo tše ke kopana le tsona mo go yena and then sa bobedi ga ke dutile ena a se motho go rata go dula nako telele ke motho go phela a robetse and then go robala ga gage ga di itla kwa pele ke mokantane o ne le mandu a go fela re go ne le selo se se mmolelelang mo tsebeng fela se mmoja se re no a tegame ga e kwa di full step di itla ba re no tlogela
o ba dula nnoši ka gara mokhukhu lebile o thothile o dula le rena ka montlong ka baka la go tšhaba se se motshwenyang. Rosina nke o hlalose ka dilo tse di go sebelang tše gore na di go laelang gore o dire jwang. dilo tše ga ke dutse go tla voice ka mo tsebeng yaka e for tša thapo tetlema ke tše thapele ke tetlema ga ke ko ka motho wa nyarela o ka re nthela re tlogele ke a itša thape ke a e uta ke le ka ba ka re ya le overdose ya dipilisi ka dino mola wa thomang go ba ka gare ga hlakahlakano le mokgotsi ya go wa 18 years go ne le lentšu le le ileng la go sebela la go laela gore o direng ka bona goba o bone dilo ka tsela e jwang. ile a tla mpotsa gore nna ke tepolae wa tshwana kore ka tepotsa gore ayo ke fo tepolae go ya ka wena ka mokgwa o te tsebang ka gona go tloga bonnyaneng ba gago kgopolo ya gago e leveleng ya gabotse go swana le ge o be o gola kua morago goba e fetogile o bona o ka re go diagalang gone jwale ga ke tekwešiša gabotse a o tekwešiša ke a tinyakešša ke tekwešiša gore galang dilo tše o di bolelang tše o di boletše maloba le tše o di bolelang gone jwale wa tekwa wa tekwešiša tše ke di bolelang gone jwale awa ke a tekwa sale ke fihla ka kwa ga Dr. Maremi ke ba busynyana awa at least ke bona ka re tsela ke a e bona go ra gore tše o di boletše maloba bo sa tekwe gabotse o nyaka gore yalo ke nyako tla ke tlo kgopela tshwarelo ke kgopela tshwarelo go sesana go abuti ya gagwe go mama gagwe ga mmogo le molekano wa gagwe le makhi wa rena ke kgopela tshwarelo tše be ke di bolela be ke sa tekwešiše o bo rumile ke mang o bo rumile ke mang be ke tlile ke re ke nyaka thušo nna ka fetša ke boletše dilo tšeo be ke sana wena morediong bo o nyaka thušo yang Rosina be nyaka thušo ya ka gabotse gore nke ke fo kry-a thušo mo go nna dilo tše dintloge ka morago mara Rosina se o se boletše maloba mose go o fitlha mo ebile le ge o be o bolela le batho ba go tlišitše mo rediong bo o sa tinya ke le thušo wena awa ke dilo tše di leng mo go nna ke bothata bo ke bana bešo ke kgopelang ke re tlogeleng Rosina wa bajwa ene ke dumela gore a ke re le se ke la nkwela thoko a ke re go hlakane hlogo e fela ke nyaka go no fa sekao sa gore ge o ka re o sepela tseleng wa kopana le motho a hlakaneng hlogo mmona gore o a bajwa tša monagano a go hlapaola ga ke nagane gore o ka te hlapaolela back ga ke nagane gore o ka kitimiša motho la wa re wa nthoga ka bomma o ntira 1 2 3 4 o tlo no kwešiša gore motho la wa te pajwetša ga a tsamaye wa ntlholela motlho mongwe le go ntlholela ke kgopela gore sekao se ke fetšang go sefa gone jwale le se berekiše mo go Rosina le skela ya le yena Rosina wa bajwa kgopelo fetola ngwanešo ke tlile mo ke teputsitše gore Rosina ke mokgotsi yaka ke a mtseba Rosina ka mogari yang ka gona le nna wa ntla bane that's why ke re ke itša ke e bea ka tseleng ya mona ka ra ke ikwešiše re dula kae mara ke tla ba ke ba bo Rosina ba morwetše ba tla ba dumelelana le yena ba ria se a se rilego le yena ba tšea le makhi ba tsena ka gare le yena gore ke loya Rosina ke nyoko tsa bona ka re bona ba bajwe go riegang gabotse tabakgolo sesana o nyaka makhi mo ke monyakang gabotsebotse ba gabotse ke a bona a ba re sa tlo di solva re di nyaka le ntate Moremi di sa le tšentši ke nyaka makhi kgopolo bolela ga nnyane o thome ka go dumediša setšhaba sa borena se se theleditšeng ya bolelang ke a buta sesana a ke re I'm sure le maloba ge le mfounela le kwele gore I wasn't even aware gore I'm live on air na I wasn't even aware wa bona but I went back ka yo bogela the show wa kwešiša go nna le mo ke kweleng makhi a bolela kere before ke itla mo ge re le ka kwa gae maloba Professor Moremi
o tlo mphošolola ge e le gore ke ne le maaka ge re ntse re bolela Maki o rile Rosina le bagabo le ntiriša phošo ka gore le ntlišitše mo le mpolediša maaka gonjalo se se bolelwang mo ga se swane le se le mpoditšeng a kere e boletšwe yewe mara ga le ka mo o rile o tšwetše ke seporofeto a le ka ga borosina why re sa mmitši o le wena o tlile le ngaka no e la ba reng ke ngaka sogana le ba reng ke ngaka le gona e ba reng ke ngaka e loyang ka borosina e gona re biletše mmeola microphone le skelana pele o batamela thata o a kwagala ga botse le go ka ba no le voice ka le go betha mo tafoleng sorry wa di diretse ke mang ke mo profeta ke ena o ra reng kwa beng so wa igushisa kore I even recorded that part ka itshwara mo phone just in case ra ihloka mo a reng o itša ra tsena moya wa gana etswa a kere moya ga o gana etswa ke ga tlo o bona gore ngwannyane gore ke hlalosa go ya ka mo statements leng ka gona o riang ba borosina nko mphe phateong ke re ikwe papa go Rosina o tla a botsa ke melishe wena re gopela sogana le ya re tlo mmitša mo ga botse ke gopela gore re go founele ne o hlalose dilo tša thieleditše ka gore go tlo hlalosa ba gae ba hlalosa ba thoma ra mo founela a re yena a kwa tšeo a di tsebe o tseba go fihla kae so dinamba tša gage di kae mama dula mo le ka bolela mama thabelang tate Moremi ka moka ga rena ka mona bona ke gopela le hlakošeleng tšo gannyane ke gopela go hlatholla so ka re gape ditaba ga botse ka mogonna la re di o tswa tizeni ngam ke gopela gore Rosina a dule godimo ga taba so nna taba ke krele ka la bohlano mo e leng gore ke baegišane ba ka bere kwana re ja plotine tewa re ke rieso mama ba re gone taba ye o e boletše mo la se ya ba swara ga botse ai gona mo ba re o tlo e kwa mo gona ene tlhakana le sogana le re tatswe ke re ke gopela a tsene le alright a napa tsene re tšhabe nako moruti e ba diteretse ya o gopola go ne se o se boletše mama Maloba sa go sepelalana le gore mo gongwe leloko le goba ke re ola sesana ke motho a seng ga botse ka mokgwa wa boloi goba sesana nko e bolela ka mokgwa wena o ikwileng re tle re ikwe le mo le ba thieletše ke kwele mago enje a tlhalosa gore o tsena ga borosina a tsogela ke moya moya wa mmotša ge e le gore nna ke raretše ba borosina ke ya ba šomiša mpulele mabote ke ba šomiša ka moka ga borosina ke tlile le ngaka yaka ya e le gore e tlile e lata ke nna ka koloi yaka le gone re šomiša ba borosina re tšo hlapiša Rosina ka dihlare ka nokeng ka ga Rosina a hlalosetša re tsamme re gadilo mamang re ba hlapiša ka tšone re mo hlapiša ka tšone so ke mo ke nyako go tseba nto ba e hlalosang gore ke raretše ba borosina ka moka ke ya ba šomiša nke ba e hlalosa ga botse gore ba hlalosa gore wa e gopola taba e mama tshobela le kae re gona ka moka le batheletše ba thaditšeng mo ke kweša gore taba e bolelwang mo ka ga ke hlatholotše le mathomong ga ke tloya ga borosina e le Freitag ka mokgo ke kreileng seemo be se re ka gona mma go Rosina le Rosina ke kweša gore ntebeng ke e bolela mo ke e leng gore ke be ke botswa yona ga ke gopole kwa ga borosina mo tlogela a bolele re tlo bapala rekhodi a ke re ntho ngwe le ngwe e bolelwang mo batheletši le batho ba batlang ka mo ba swanetše ba tsebe gore dilo tša ka mo di a recordwa yes so ya re ga ke fihla kua ka hwetša gore ba thaditše lenanego la tate ja pitšentše kgolo ka thatša le bona re ke tlile ke lo nyaka setulo ka nnete ya re ga fetša mola ka botšiša ka re no Rosina o kae gante Rosina o gona ka mo wa kwešiša ya re ga o setse re ke sepele tate Moremi
gore mo go nna go a gana gore ke tswe ke botse shepe ka rena Rosina o kae go diregang ka Rosina na ka botša mmago Rosina ka re mmago Rosina le gona ke go tsebe o le motho wa mohuto gore o ka re go ne ga wa nthabela na a re mmago Enji ka re molato ke eng a re tshepišitše go bolawa ka re go bolawa ke taba ya neng a re ke a Mantaga ka re Mantaga ye feng a re yona ka re nako mang ba re ka 2 o'clock ga wa kwa mmago Enji bona le shatana ka re ke gopola ka re ka Mantaga nna ke be ke se gore ke sere leeto jwale tšentšeanya ko bolela maka ga ka dikwa ba kwešiša and then go riegang e tlang le ditaba Sesana o tlile le ba gabo mo ba se ba koletše pedi mo e leng gore ke sepišitše go bolawa ene Rosina ba re ba nyako tla ba mo jela stene ka kua ke fetotše ka re ke tshepa gore go bolawa go gwa ga motho a go sempole ka mokgong wa kwešiša gona mo e no fela gona mo ndi ba fotlantse go riegang ga botse mpotseng e le go nnete wa kwešiša le se ke la mpotsa tša ka mo ke ge ba re Sesana o ramogile diaparo o tšeetše le bana diaparo le dikarata le dikhadi ka re go bona le ile police stationeng na ba re aowa ka re le ile kgošing na ba re aowa ka re ntho mosešetse na le 2 weeks na ba re ka re ma bona gore le wrong na ge motho a go treatliša re o tlo go bolaya ke kotsi wa ikwešiša yes gante ke bolela sore o sena feritše o tla ka mo kitšhineng ka re go kaone ka re kgang le wene o gona na wa kwešiša ka Rosina o right na a re aowa ke right mmago Enji molato ke Rosina o tšea taba wa mpotša tša gore wena o tlile le motho ga ka go bona Sesana o bo fela o feta ema o tlo araba o bo feta le bona mehle ba kwešiša nna nte ke boletšeng ka re wena Rosina ke gopola Sesana a feta le abuto mong wa ekwa ya re abuto la tšwa le yena le tshwere bucket ana ke yena wo o re ke ngaka na a re thobela mmago Enji ka re be di ya kae be re ya ka nokeng ba le go hlapiša wa kwešiša ka re mosi gona go le ka mo go ra gore be ba go raretša ke a dumela gore ke boletše wa kwešiša a re kweng mo gore ba re mo re kgopela go bapale mo ke kgopela gore re mo founele ne o hlalose dilo tša thieleditše ka gore o tlo hlalosa ba gae ba hlalosa ba thoma ra mo founela a re yena a kwa tšeo a di tsebe o tseba go fihla kae so dinamba tša gage di kae le ka bolela mama Thabelang tate Moremi ka moka ga rena ka mola ngwana ke kgopela le hlaboše lentso ganyane ke kgopela go e hlatholla so ka re ga be ditaba ga botse ka mogonna ke kgopela gore Rosina a dule godimo ga taba so nna taba ke tlile ka la bohlano mo e leng gore ke baegišane ba ka bere kwana re ja platine tewa so after mo e leng gore nna le bona ga ba sa tla ka go nna a senkerelwa a senke go dira selo ya re freitaga ke le ka šia setulo sa ka kwa go bona ya re ga ke šile setulo ga re la bohlano yona yeo gane gore ke no tsoga ke kwa ga bo Rosina ka nnete ke tsene ga bo Rosina e le gore ke motho go thaetša lenane go la pitšentše kgolo ka la bone le ka la bobedi so la bone le mpona ke tsona bo diregile jwang ka kwa go nna go tšere ba thaditše lenane go lela ke napile ke goga setulo ke re ke be ke tlo gopela setulo sa ka go sešiamo ka nnete ntate wa Rosina ke ga emelela a ya ka ntlalo tša setulo sa sešia ka montle ke re ke goga crate ke ka motlong ke thaditše le bona lenane go lela la pitšentše kgolo la ka la bone e re gona mola ga fetso tsa nane go lela ga lefela gabe go fihla mo goreng ke fihlela ke sedimo go a gana gore ke emelele ke boele ka gaka ka tsena ditabeng ka re ke bona moleko ka re ga lapa le a Rosina o kae ga gona ya nkarabileng ka re ke botšiša gore na sesikana o kae go riegang ka Rosina na ke bolela ka yona tšhomi eo ya gage ba re ga gona ka re ga botse go diregang mokhwe na ka re gone jwale ke bona gore go a liwa ka mara ga lapa le a goreng ngwanyano a tlaiša Rosina na kore sebeng ke se bolela ka mola ga sanka ba gananisana ga ba ganetšana le sona ntate Moremi ganti Rosina o ka moka moreng wa nyarela ga nyarela Rosina ke mthone gore o be a bajwe bo go se bose gare ga lapa lela ntate Moremi ka mo gonna ke se ke hweditšeng go le ka gona ke kgopela go iswaranya thobela le kae mama le kae thobela le kae
e sa tla e sa etla mo e sa tswela pele yona mara even part e bapadileng wa kgono go re taba tša di-match wa kgono di go ra di-match a di-match taba tše wa kgono di go gape moko go lewile moko ga wa kwa leshatana ke leshata le diregile neng ba re e le on 2 weeks back ka re be le la bokae ba re be le mantaga ka re nako mang ba re ka 2 o'clock ya bošigo ka re ke gopola ka yona 2 o'clock eo ya bošigo ke be ke sepela ke ilo biela motseng ga matla ba ke ga matlala ka re go bona nna ga ka kwa selo ke be ke se gona go diregileng ba tla le taba ba re motho re bela lwene gone jwa loso o tšere ntengwa lengwa ya rena ka re Rosina ke gopola gore ke le tšatši lengwa Setswana a fela a etla mo ka koloi o ile a tla le motho wa ngaka a go thia Rosina le aka nokeng a swere bucket a re thobela ka re le be le lori yang gona fao a re mmago enji kore a kenya ko a ke sebe le nna ka gore ka moka ba ngwanyane a ba mmolela ntate Moremi o be a ba rarile o ba raretše sorry ka re sepedi a ke se ba botseng ya khuluma so wa kushisha mo e leng gore o be a ba shumisha ka moka ga bona ke bolela le wena gona so lapa la ga bommeo wa ga Senong o nyetswe ka ga Mmakola wa kushisha lapa la ka mo ga mmeo yena Mosetsano o be a etla le ngaka ya gage a ile o thusha bona ka ge e le friend ya Rosina jwale mafelelong mena ngaka ya bona a ba tšea Rosina ba misha ka nokeng ge ba misha ka nokeng a re yena ga botsanna be ba ile mo hlapisha ka re ba go hlapisha eng a re ba re ke na le swiss ka re Rosina go ntšwa le mo leng gona ga e sa le wene Rosina o na le bothata ga botse ka moka ga lena o le rareditše ngwanyano ntate Mmakola a re go nna ebile o tšere le masenke ka re masenke a mafeng a lena la ko se re ditele mkhukuna bo go šetse ke a nagana gore le e kontorbelang ka yona ya mo ka re go ne taba ya go rara go na le taba ya go tšeiwa ga ngaka mama o ka tekarabela ka goreng go tše di boletseng ko wena a wa nna tše ke di boletseng ke a di dumela yes ke di boletše ebile ga ke di phegiše mo e leng gore ke ntho e leng gore ke be ke botswa yona mo e leng gore ke be ke sa phele le sesana wa kwešiše ke be ke sa phele le sesana and ba ntse ba feta mola go nna bo sesana so ntho e le gore e be ke botswa ba nyaka thušo ka ge ba kgopetše thušo go nna gore kgopela gore o re tsenye go pitšeng tše kgolo ka ba botša ka re ge le o tsena pitšeng tše kgolo a le a tikwešiša na ba re ka re ke kgopela ga le seke la mpotša tša ka ntle ga tsogo mpotšeng ntho engwe le ngwe ka re kua go a bolelwa and go bolelwa dinnete wa kwešiša ke tlo tsena go tate Moremi ke ba thušitše ke tlile le bona mo so ya re fihla mo ka makala tše bona ba šeng ba di bolela ga e sa le tše nna ba mpoditšeng tšona ya kore wa tsa ke nyaka re no ba mo tabeng cause nakwane la rena e tlo re šia kore lapa lela o ka re gabotse le lela ka taba ye se sana o lela ka taba tše kae kgaetšedi ke lela ka mmeo ke lela ka Rosina ka mokgantsintšeng leina ka gona ke lela ka Matala ka re ba anele le nna a tloga ang advice a mpitša ebile ke ile gopela tshwara le go Rosina ke se ka mo dira selo re ba ka dutša lapa la ka je Rosina ntšhitšeng without my permission kore ke nyako re dule mo go ye ya mama re fetše ka ya mama jwale ya ga botsentlišitšeng mo e golo tše tša botata go Rosina re tlo di solva ka morago e se ke boletše ke mmeo gore mmeo o sa le ka ba le nqa le yena kae gore le gona tla bolele so ka nna badimo ba ga ba montšhetše gore nna ke rarela batho o lla ka go rariwa go rara batho o lla kang gape ye nngwe ka mama awa ke yona e ke inyakang fela gore ka re ngakele ga e šile e lebe ke tlile yona a re botše fa gore a mlebelele a mpotse gore bona ngaka sentsana le moya a bereka e le ngaka nke a fotentšha le gono a profete re le on air a ntšhe mokgwa ka o mobe a o boletšeng maloba kore a profete le gono ke kgopela seprofete sa mmeo le gono kore wa tseba go jwang sesanane nte ke kgopela mo go wene ka ntle le lenyatšo le go tella ga ke nagana gore la so yang kwa go botša kere ga ke go tsebe go ya kae ene ga ka tlwanela le wena ene dilo tše yes dilo tše beng ke di bolela mo be ke tikwešišana be ke tekwa wa go botša kere ga ke phegiselo ene tse be ke di bolela mo ke ntho le gore ke be ke botswa
wa ikušhiša ka ba ka botšiša Rosina ka re last nako Sesana a feta le motho wa monnana ke yona ngakela na a re thobela wa ikušhiša ka re mose ga a tlo go tšea go ka nokeng batswadi ba gago o ba boditše na ka ba ka buša tatage ka re ga a tlo sepela le ngakela o bo le kae a re ke be ke le gone ke ka morago ka re nna mose Rosina go ra gore Sesana mose le yona ngakeo ya gage ba ile go rarela ka ge o re wene ga o tsebe se go diregang go direga eng wa kwa tate Moremo so ke sa le bušetša gore ba ile mo rarela go a bolela tatage a re thobela mmago enji ko re ka moka mongakong ko re ntengwa le nngwa re kwa ka Sesana ya mara wa ka re lentšwelela gore go rara a se la moswara ga botse yes ke a moko ya a se la moswara ga botse go ya ka yena le ka mogolotšweleng ka gona le mmeile ka seemo se sengwe jwale ka ge e le ngwana gago go lokiša ditaba mama go duma mo gopele tshwarelo a se la dula ga botse ke a go dumela ngwaneso Sesana ke a go kwa gore ga la go dula ga botse yes so go duma ga ntho ke gopela tshwarelo ka kudu go ra re ga sanka ka e bya ga botse so engwa gape Sesana ke tlo go botsa yena ngwaneso wa bona gone jwale go a liwa between wena le Rosina ne mara wenu mama o ditsene ema bele sama efa nga buti chance wa lwewa ngere wa lwewa ga di tsena a senka di tsena jwalo ka motho mogolo a re ke ka mo le ka mo o di tsene ka ge moya wa ga go mmoditse gore go senyegile ka mo gore ke latela ka taba gage straight o tsentse ke moya wa mmotsa gore ngwanyane o rarile ba Borosina a ska re ba Borosina ba mmoditse so moya wa mmotsa so ke nyako tseba gore gape go njwa le ga re no ba Borosina se moya le moya ntate Makola a se moya ba Borosina ge ke re ke boditse ke moya o ra re ke boditse ke ba ba le mo go nna ba bagolo a ke jwale a go kgone gore ba bagolo ba ka re ba go boditse selo wa boa ka mswane wa re ke boditse ke Rosina a ke re se boditse ke ba bagolo that's why a fetša ntšhamantšwa gore ga re phekole le go njwalo a hlalose re le ka mo gare ga batho ba re bogetše ka moka a hlalose profito sela sa gage se tšwetse maloba wa e se tšwa kua fela and ga a fihla ka mo se tšwile ka mo a se bolela mo stationeng nna ge re fihla koša ya change gape kua be re opela koša emsa ka re nna ke re kua re dutše fase ebile ra be ra fihlelana le tseleng ya go kgopelana ditshwarelo dilo di a loka di a ba gabotse mara lentšwele mama ka mogolotšweleng a se la ba gabotse o kae moruti yaka Prophet e tla ka mola le wena mo go na le space go na le space sorry Prophet o buye khuleka namuhla ngibuye enhlane mfowethu usabuye ukhuleka angina 3 days ngingadli yonke ndoda oh yeah ukhuleka ngikhuleka mara ukhulekela ukuthi uRosina aphole ma ngikhulekela ukuthi wonke umuntu osemhlabeni yeah aphole yeah uyangizwa mfowethu yeah ngikhulekela ukuthi abantu baphile uyangizwa mfowethu yeah yebo okay na into engiphilisayo uphila ngeBhayibheli ngihamba nawe ngishila ngiyakhona yeah ngisho noma ngisemsebenzini bayazi yini into engiphilisayo lena so ngiyaxakeka ke nakuphuma indaba ukuthi mina ngithakatha abantu bako Rosina ngibathole bethandaza nosisi wami yeah bawu2 uyangizwa mfowethu yeah nabathandaza ngafika mina ngababuza ukuthi emadoda niyathandaza kuhamba kanjani lo munye wathi yena unemthandazo we7 days awunikeze esontweni angithi ngathi okay ngoba unomthandazo wakunikeza wena esontweni nawe unomthandazo wakho ithini sicaleleni phansi leyo 7 days sikhulekeni sonke ngangena phakathi kuleyo mthandazo sahamba masifike ekhaya sifike ekhaya ka Borosina simcela umadala siye entabeni sizohamba nomntanakho simthatha umntanakhe sihambe naye entabeni siyokhuleka mina neziwasho nginazo ebesimsebenzisela zona hayi ukuthi biyisihlahla amatswayi uyangizwa prof sithathe lezi zinto ngisiza yena ukuthi ngikhiphe lesi sinyama esikuye ukuze athola umsebenzi akwazi ukondla ikhaya lakhe ngoba ikhaya lakhe kunobunzima kodwa ngiyaxakeka namhlanje naso kuthiwe simthakatha kanjani nayi incwadi engiphila ngayo so ngifuna bangitshele namhlanje ukuthi yini le ngiyisebenzisela uRosina ukuthi ngimthakathe ngoba bengimsiza ngithi ngisiza udadewethu njengoba ephila nodadewethu
kodwa namhlanje nasokuphuma amagama ukuthi mina ngiyabathakatha ngifuna bake bangiqhazele kahle ngoba kumanje igama lami lingcolile umhlaba wonke ungibhekile ungibona njengomuntu omubi ngenxa yokuthi mina ngiyasiza nakhona ukuthi bengimsiza ngoba ngithe woza ngikusiza uye ozekithi wathi ngoba nentabeni bengicela ukuthi ngihambe nani ngizokwazi ukuthi ngigcwalisele amalanga amomtha ngathi asiwaqaleleni phansi siku 4 days kuleyo nthandazo leyo wahlangahlangana udadewethu uthena kahlangahlanganile wathi asibuyeleni emuva ngathi asibuyele emuva kusho bani le ntombazana le bathu kuRosini wathi asibuyele ngathi asibuyele emuva sesifikile already entabeni waye kumele sibuyele emuva asibuyele emuva okokuqala umuntu okhulekayo kufuneka ayifundise ukukhuluma iqiniso uyangizwa prof ma ungumuntu okhulekayo uyifundisa uqala uhlamba inhliziyo yakho and enye into engifuna ukucela abantu abamamele namhlanje nalabo abasiza abantu musana ukuthi umuntu nalimbone nenkinga nithi umuntu unamadlozi msizeni umuntu ningamtshela ukuthi unamadlozi ngoba nizoyenzisa abantu into ezingekho tshela umuntu iqiniso ukuthi hayi wena unenkinga unamadlozi we understand from there lapho sayenza into zonke zaqeda namhlanje sokuvela igama lokuthi thina simthakatha kanjani ikhona incwadi ebhalela ukuthi ukhona umuntu othakathayo yilento engizele namhlanje ukuthi baclearishe igama lami ngihlambuluke nami ngibe ngumuntu ngiphile njengabanye abantu ngifuna ukulizwa lonke iqiniso ukuthi ngimthakathe ngani uRosini umrarile man wena washitshela abuthure ngare no babona Prophet wena ukhulekela ukuthi abantu bararane ngasikhipha prof izinto engiziphethe engamenzela ngazo uRosini uyazibona letha la ngibona nansi ngicela ukuthi uzibheke ungitshele ukuthi yisiphi isihlahla esibhala ukuthi ngiyamrara ngiyasikhipha ngifuna namhlanje umphakathi weSouth Africa ubone ukuthi yini lengarara ngayo uRosini bangitshele kahle lesi siwasho sesamavula kuvaliwe leyisiponi sokuthi ubone le samaphupho siwasho samaphupho le isiwasho senhlanhla ofuna ukuthi uRosina abe nenhlanhla bengifuna uRosina ukuthi abe nenhlanhla akwazi ukondla ikhaya lakhe ngoba kumanje ekhaya kubo bayahlupheka besithi siyamsiza ukuthi ekhaya kubo impilo ibengcono namhlanje uzothi mina ngithakathena ngitsheleni ke ukuthi yisiphi isihlahla ngimthaka esimrare ngaso no lesa le ngiyazazi sisebenza kahle leziwasho lesa ngiyazazi zonke lesa zi right lesa asikho sokuthakatha la nayi ibhashi yami engithandaza ngayo ngifuna kahle kahle namhlanje bangichazela ukuthi yini le engiyenza ukuthi ngibarare ngayo bengibeke kahle bangichazele Prophet ngakutshela ngathi man umoya ungayi phezulu mhlambe mazihlangene ziyarara abantu ya abuti wa dibona no man ka mogola le hlakane mo go mane di arara Prophet go buditse ka re man ka gara ga dithapelo go fela go iba le di go fela go iba boimanyana so ke ya le gopela man mo swareleng mma go rena man mama ba gopele tshwarelo ba gopele tshwarelo ba gopele tshwarelo ke bana ba gago wa tseba before ya di tshwarelo ne nna le ntshwarele spedi le sena le gore ke fa ke sego wa ga botsana problem e kgologolo re na le yona jwalo ka batho kore I would like to think gore ke lebella ka mo thaka jaaka ke di bona le na ba bang ke gone bona rawa ke ba golo ba ka ba ge re le ba bagolo o ka snore o kreya coin le beletse kwa fase kwa o sa ibone ka mo ga teila o bona ka mo ga kopa wa rano ke ranta santse re o iswaro le belle mahlakore ka mo o confirm gore ke ranta go tla juang gore o kwe story ga o fetjo seko o se o stlishe MCRS without confirming gore story se le ka bua se a swana go tla juang because umama was supposed to ukuthi asukume noma ngamati umntwana sekhaya mara asukuma yekuye ambude ukuthi kwendakalani because ke a lebona gore le na di gagano ga ka se mmotse gore ba mmuditseng mara a kwe lehlakore la kamo mara a just phetho a reng a re sintsibila barara ke beisha moeng so today we are here because she intervened and then aba fa advisor ba tlemo
gore ka ge ke le maki le nna go bile go ba le digagano le ke re ka ge ke tlhalositse tšatši yeah le Rosina o bile le digagano le batho ba elwa le yena I stood up ka ya mowe ka yo nya go kwa re go riegang ke re to this day Rosina batho ba motshwenyi ka baka laka I stood up o ra re ke mo patedišitše a ke re mo patediša Rosina ga re tsena no ya Rosina le skela ya le yona Rosina ke le boditše ka gore le tloga le mothuša no ya Rosina ke a igušiša Yeah. nto iguša mohloko ke batswadi ba tsebang taba tše mara le bona šiba nto o iguša bohloko ba di tseba ka moka taba tše gore le ge ke maloba ke bolela ke ba boletse ka re ge ke bolela maka le ska ntlogela ke tswela pele le nkemiše le re no ye o wrong ye wa igušiša because ke re go na le a point where ngwana bo Rosina o e leng gore le tlo ntshwarela ke ebile ke nyako highlighter re tlo gopela le TV le re mo fileng na ba re je be re mne ya lena because we seem like bad people na gana re no fa motho TV ka gore ke ngwana bo rena no tšela a re ke boruto bona nto mohuto di kuša bohloko no it's fine but do tša mohuto di go tsere di kuša bohloko kang ge batho re thušana ne le ga go ka ba le mo re gaganang but before we take steps tša go tla mo re tlo poulana we need to sit down and talk something is interfering yeah o ne ntongwa a ya gabotse wa ikušiša before re tlo ntšhana bathong re go bošana e santse le gore e fetile mo go rena re lekile e lokiša ya re palela ke mo e leng gore re tlo nyaka a third party re gopela goreng tla le re thušeng taba še ya rara mara taba ga seng ra dula fase ra e solva e šetse e fihlile mo so ga e fihla mo ga e fihle ka gore wa tsa le ge nke e fihlile ya reng ba fihla ba prof wa tsa re ne bothata re lwa le batho ba e leng gore be re phela le bona be re gopela o intervene mara e fihlile mo ya ba goreng ba loiwa ba rarilwe and go balwa bomang o ne ntongwa ya gabotse there's an interference laitile mara itimme o a ke tloshe ya be le yona ke okay monitor o bo laitile no okay so ke believe gore ka ge ke le motho mogolo gore go njwa I would like to think gore go mogolo a ke o mogolo but I would like to think gore I can apply my mind wa ngushisha if ke kwa gore go na le bothata and especially between batho ba leng gore ba phela ka moka ke santse gore ke gushishe mahlakore ka moka before nka tšea sephetho se se itšeng ke gushishe gore go riagalang ka mo a ke fetša that's why ke re le ge nke ba tlile mo ba fihla ba re no re ne bothata go so ba hlalosa mathata la bona a ga re le kwa gore ba tlile ka ona mara ba seng ba bolela mo a fetša ba re le batho ba re phela bona man no realo prof be re gopela le tseneng ka bogare le re thušeng le re rarolleng thata jo mara go fihlilwe mo go pentiwa rena kore a go sa nyakiwa thušo ka mathata le ba hlalositseng go nyakiwa thušo ka goreng re a ba rara re a ba loya ke ntho e leng gore e kwiša bohloko wa e kwišiša that's why ke re ka ge ke hlalositše letšatši le re le kwa ga gago prof Maloba ka re bona ke rile ke kwa gore morwa ga ba mosahletše I stood up no weapons in my hand but I stood up ka tsena ka koloing ka yolwa because of eng nna ke tseba re family re phela ka moka imagine had that day thipa jene ba montšheditše ba hlaba nna le gone ke tlo bolelwa so or wa gešo o bolelwa so mola ke phone ke yena re gape mo di šubile ke a go gopela so imagine yena na tlo fila jwang e le gore o mpiditše ka fihla ka go bala today go tlo bolelwa so that's why ke Rosina a ke nampe ke mo blame I blame guidance ya tlileng le yona ke blame batho ba golo gore motswadi ya tsebang gore re phela so motswadi ya tsebang gore ka mo gae re phedišana so re phela le mothola today instead of finding a solution e leng gore e tlo re berekela re le two motswadi wa emelela o ya kwa o ilo tšhela petrol kwa mollong gore a ke nyako insulta motho with all due respect what kind of parenting is that a wa re wa phušula ya yona e jwalo net e kreile ile gore ka mogašong normally ge re bolela ka motho that's why o ile la kwa le mola ke re santse re mo founele re go gore yena o reng cause ge re ka goga ka lehlakore le le tee e tlo re palela
ditori santse di gore ka mahlakuri a mabedi. Yes. That's why ke ge ke founela mang Sesana ke nyaka go gore Sesana yena o tseba eng ka taba tše di bolelwang ka mo. Ka gore ge re ka le lehlakuri le le tee le tlo re fa bothata. So abuti ka mokgwa bolelang mama nna ka mokgwa ke mokwang. O no rela re taba ye nke ba ile ge e tla le mathomo. Mo gongwe wa ya go dula fase le mmago Sesana le go ba wa bitša Sesana wa nyaka go kwa gore na Sesana yena o reng wa e bona. So and then gantši ditori tše di tlang mo re tseba gantši tša batho ba e leng gore ba ne mokgwa wa gore mo gongwe ba kwane. That's why re llela re ga ba fihla mo re kwa mahlakuri a mabedi re kwa gore mahlakuri a ile a mabedi ona a reng. So abuti nna ka mokgwa ke mokwang a ke tsore ke mokwarong Mr. Kakapa malome Kakapa ke mokwa o ka re o reng ke be taba e ba ile ba ba bitša bana ba ba kgalema. Ya o mokwele ga botse prof o mokwele ga botse ebile we boelela le boelela gore o sa sola le batswadi ba Rosina gore Rosina o ile ge a tšea dilo ka mokgwa yena di tšeang ka gona e le batho ba bagolo ba ba tseba ke nnete ya dilo ka moka ga tšo ga yona and then ba mo kuka ba mo fegeletša go fihla mo radiong gore ba tle ba bole ka mokgwa ba boletseng ka gona. So ke ne le potšišo mo magagešo ka gore mmagorena dipolelo tša di boletšeng ga a di gane jwale ka ge di ne le record o a di dumela and then tshwarelo ya gage banna Sesana o šikinya hlogo o boletše gore ga ke ya mogele jwale ke nyaka go botšiša Sesana gore go ya ka wena kgaetšedi yaka o nagana gore ke eng se maakhelwane a ka se dirang se e leng gore se a kgonagala a ke re go ne dilo tše ding a di kgonege se e leng gore se a kgonagala gore ge a se dirile wena ka buwena o tla kgona go amogela apology ya gage a ke fe motlhala ke re mohlho mongwe le nyaka moya wo gore o bolele gape o ka se bolele ke ntho e sa kgonagaleng. Number 2 re ka no re a le gona ka mora re prova boloi ba batho ba ka mokgwa o bolelang go rara ka gona le whatever ye o kwagetšeng o ka re o e boletše ga go ne le ntho a ka ntšhang a e bea tafoleng go prova sewe. Jwale potšišo ya ka go Sesana ke gore ge re berekela go fetša ke ya go kwa kgaetšedi yaka e go kwišitše bohloko go tsenelela ebile le abuti ka mola e moamile ke bone le moruti o ntšhitše dipurapura o ntšhitše di wa shoko o ntšhitše dibebele ke ra jwale go senyegile kgaetšedi yaka ke eng ntwe e leng gore go ya ka wena o kwešiša gore moagelane a ka e dira e le ye e kgonagalang gore o kgone go amogela apology ya gage. e fele kwele ga botse mme o kgopela tshwarelo mare o ntšhitše le mantša gore tata go Rosina o re ke a balaola ka ga gage. Sesana we o a tetse gore a se wena o mothata nne ke a tetseba prof mare le gone ke tletše mme gore ke tlo be mothata fo yena aowa mano se ka motlela nne mago ntše se ka re ampona nna ke ngwana ke wa 93 ene ke tseba tata go Rosina wa ntseba kere ke ile ka go nyatša ke ile ka lefetola le ga ntirela diphošo ke dirang wa ntala motseba kere tata go Rosina ba ile ba ntshenya ka ile Rosina ba ntsheba ka dula le bona fase ka bolela le bona le gone wa phega mogotsi ya ka ke a kwiša gore wa bayo mare mogotsi ya ka ge le bolela nnete ga bašwe le nna ke mo ile gore yang confuse gona re Rosina ka gore o thommo ba jo ge re na re tšo mohlapiša ga nna kwela a tlo bolela ka ngwana ke a botša monnaka ba go le buang ka re ne ke sa tšo ke mohlapiša mmago entši wena o tseba go ditaba ska ya ko go yeo ska ya re lokišitše maloba yeo ska ya gole yeo Sesana yeo ke nyaka gore le gone re kwešišeng gore lampana nna ke motho a moya amsho le mbona ino ba o lora ke rato te gantšha ke tla mo di-wirelesseng ke tlo bolela gore ke ne moya ke riang mare o se ka re o fihla mo wirelesseng wa nyaka di-customer tša bongaka ka nna wa nkwešiša mmago entši
ska isha ko le wena man ke kwele bohlokiletse ke lla boshogo mabana ka ja ke le mo ke na le matšetše mabedi ke saje ke sa robale ke kwa bohloko ke lla ke ngwana motho ga ke tonki dutse ka moka ba ntirang tsona ke di amogela mara le gone gona ke re it's enough ke tšweletse pepeneneng ke founela ke batho ba josi ba bo monnaši ba batlile ka mogo ke peogileng ka gona nna ba bogadi ke senyegile ke senya ke motho le ra ke motseba ke mmoleditše a se nka re nna ke feta ga ke rimelang ke feta ka koloi yaka Sesana wa bona mo bophelong ngwaneso ne motho wa moya ngaka goba moporofeta goba eng ga se nka no šala ke dilo tše botse morago kore ke nyaka go bolela nnete ge o ka thwasa ge go thoma go hlaga lehu mo familing ba re o rwele kae o rwala ka bona mare mmago entši ena ke nyaka hlare se ke rareditšeng Rosina ka sona a ya sentšhe ka ga ka lehono a ka se sentšhe le se ke la memelela ke re o tlile mo la mofa chance ke gobela le nna ke beng le chance a ya porofeteng mmago entši ke ngaka o thasitše ke mmemangmang sa leina la bongaka o itše ke yone malala mang ke gopela le tsošeng badimo le rena re tlo soša ba rena o ntšhe hlare se ke loile go Rosina ka sona le hono Rosina bile mogotsi ya ka for 18 years ke morwetse ka magetla le bagešo ba tseba le mo le magolo a ka robetšeng le hono ba support ba bo Rosina mtala le wena nto wa tseba le gone ke motho mobe fatlegong sa South Africa ka moka why ke le rileng matala go itla go nna maloba o rile ke rieng ga gago ke fihlile ga go ka rieng nna go fihla kwa ke nako nna ka go šala ka ntle o tsene le nna mtala ka fihla ka swara moridi ya go ka re thaka re o bolela ka ntle a gona nto ke e bolela go lwena ke nako bonra ke le dibireke le dipatelang ke ile ka tsana ka a wona senga ke ro ke patela dibireke wa ke ra moridi yago o rata ema pele sa ri gore go tle go se yo mola go sore taba re tsara tsana ka gaka a ke nna ke tsene go etile pele ka fetela ka morenga ka bia mapotlo mabedi a bontshware tsona ke ga ke bua ke kopana le wena o etswa kwa wena o lebantse monyako ke fitlhile ka dula fase mo hleng le monyako ka fihla ka re mma go Rosina le tata go Rosina e re wa rake le banne motana ga Rosina a kgonne go ntshinya ka lapeng la ka monneng wa ka a ntoša le a butaka ba ntsheba le monna gage ba ntirang ke ba swarela le gone go pala kae gore ka re ke ntšhitše mantšwa gore Rosina ke kwatile a re tlogane bogotsi ba rena go na le gore tlo phela ka mogo wa yena le gona palela ko go swarela nna go a fetola ga reng Rosina ga a raete sepela re tlo boa re bolela tšatši le leo mara Rosina wa emelela wa nroga ka mmaga ga mogale ga gadile motala vele le yena ka re be ba moria so go mola ba le shakwene a se nka kgone di tsena magalano e mishalo tsogo ka ke gopela go bolela mo ke kwisha gore mo re leng gona re batho ne re thaditše ke batho ka moka kere ke tshepa gore ke a mantšung a abuti wa Sesana mantšu a bolelang ke mantšu a leng gore nna ke a boletše go batswadi ba Rosina papa go Rosina le mma go Rosina papa go Rosina ga sanka ke botšiša ke re ke kgopela di-phone number tša Sesana na la re ga le natšo ka botšiša ka re Sesana o gona ka lapeng na la re ga gona o Mettleburg a ka botšiša ka mokgwa ke a botšiša gape ke botšišitše ka re di-phone number tša Sesana di gona na la re ga le natšo ka re Sesana o gona ka ntlong na la re Sesana ga gona o Mettleburg ga ke botše mongwe ditaba ke kwiša tata go Rosina kgopela o nkwe o nkwišiše a ke mogatelele ne no Rosina go rabile mang jalo tabene wa tsara a re direng eng batswadi ba ke kgopelo no re gannyane ke ne molwetse o mong ka molena ke kgopela re tle re boneng gore mothusha jwang ke kgopelo gannyane kore go njwalo ne a ke re šetse re fihlile mo re fa go a bolelo ke kwa magontši o re mo go tata go Rosina
maloba ke rile ke nyaka number phone ja Sesana. That's why ke re kosha e le mmogong jwala e leng le ka mo radio stationing a se kosha be opelwa maloba re binela ka kwa because le maloba ma go ntse file chance ngwe ntse ka kudu gore a hlalose gore go regetšeng yena la bela mmotšiša gore o tšere di fing di step before she never mentioned taba gore o nyakile number phone ja Sesana. So why today a tlo re ke nyakile di number phone mara o file chance gore a hlalose gore ke eng step se o di tšereng before o tlo fihla mo go rena tabe e be so ene ge e le gore o be a nyako o tseba gore Sesana gona a ke re bile bo go sa tlhoke gore ba botšiši bona gore o gona a ke re bone gore between bona go bile le digagano bo go santse ra emelelwa go tseba ga Sesana ke gausu a se gole, it's just a walking distance a ya fihla a kokota mmotšiše gore no ka re go riega so a ke re o be a tlo ba nyaka lehlakore mara jwale se nna a se bolelang le tlo ntshwarela mara ga ke ikweta bibila ke ikušitše ga e gona bana besho Maki manyana o tantše ke bolepu ene bolepu bo go tantšeng o booketša gore bo go tatetše thata ge o nyaka go justifya o nyaka go explaina dilo tše dintši tše e leng gore taba kgolo ya mantšo a o a boletšeng a e leng gore a kwagetše ga a hloke go nyaka go te protector ga a hloke go justifyiwa ga a hloke more explanation ge go be go kgonagala o be o swanetše o dire nto nngwe le ye nngwe yeo ka e kgonang go bontšha gore o tloga o le sorry for whatever ye o e boletšeng ge e ka ba o hloka go lla bo swantse o no lla ge e ka ba o hloka go te pethagantša fase o te pethagantše fase go fihla mo e leng gore family ya bo Sesana e tla kgona go bona le go kwešiša gore ka nnete you are so very sorry a ke tsebe ke ya kwagala na ka gore mo o tšwela pele o nyaka go explaina dilo tše dintši. Number 1 re ka se fetše. Number 2 go ya ka nna ge o tšwela pele go te explain ga o bontšhe go nyaka go kgopela tshwarelo go tšwa boteng ba pelo ya gago. Ge go be go kgonagala o be o swanetše o dire nto nngwe le ye nngwe ye e leng gore o ka e kgona gore batho ba ba bone gore ka nnete go tšwa boteng ba pelo ya gago o tloga o le maswabi kudu ka mantšo a wena o wa boletšeng. And gone jwale ga ke re e jwalo mara gone jwale wa tseba gore motho mongwe le o mongwe go bona ke phentse ke shikinya mmao ka mo ke bala di comment tša ba theeletše motho mongwe le o mongwe o a theeleditšeng radio wa tseba o kwa o kare ge nkebe o ska tsena taba batho ba ke taba batho ba nkebe e fedile kgale kore motho mongwe moale o theeleditšeng o bona o kare wena o tlogang o ile mola o mongwe a re ke tšwele sešo wena wa fihla ka matswai wa fihla ka dispiriti wa tšhela godimo ga sešo sela sa nape sa repa sa ba wese le go feta o kereile mollo o no be o ne le magong a mabedi wa tšhela parafene wa tšhela petrole kgabo ya tuka. So that is why ke re go tseneng tabeng tša batho baki go sa kgathale gore se ba go boditšeng sona wena o ile wa e fetša gore ba ba wrong mara ge nke bo ska tsena taba batho ba ke go ya ka dikgopolo tša batheeletši ba ba commenta mmoke taba batho ba ke nkebe ba e solvile fedile a se mathomo ba e ba ka gare ga matata a se mathomo ba gogagogana ba hlo ba gogagona ba boa ba boelana mara gone jwale e nametše thaba ka baka la gore wena o ile go o tsena ka gare ga yona and then wa re ge o ne le ba ba ga borosina
go tseba lena gore le be le bolela jwang le reng bona ba reng wena wa reng go bona mara go njwale ye kwagala mo ke a ge wena o bolela ka go rarela tša ba di kwagale gore na bona ba ileng se ileng gore se kgopiša batho ba ke kudu kgaetse diaka so maele a ka go wena wa bona go o sentše ge o gatile motho ga o re sorry ge o fetša wa nyaka go explaina sorry ya gago you just say sorry ke dirile phošo bana bešo ntshwareleng and then ge e ka ba ke molato e tla ba molato le bona ba tla go botša gore ba go swarele go swantše go diragale eng gore le bona ba kgone go photla seriti sa bona le bona se kgone go kwešišega mo bathong gore Sesana le Prophet a se ba loi ke bathuši ba batho ka baka la gore mathata a tsamaya le batho meleko e tsamaya le batho go nwa le Prophet a ka no tla ratši ya motho go beke e tlang ba ya go rapela ge ba fitla ka kua motho a loma ke noga ko dithabeng gore go a diragala se sengwe e tlo bua beke ba tle ba raga tabela she jwale ga re nyake gore e fitlhe kowe go diregile bošaedi ba polelo go senya molomo ebile go lokiša molomo so leina la batho ba ke go ya ka mokgo bona ba bolelang ka gona leina la bona le tswile le go ya ka bona leina la bona le senyegile kwa ge Sesana re ke founela ke batho ba go tswa josi ba founa ba raga jwale taba tša gago šediwa jwale go ya ka Sesana le Prophet leina la bona le senyegile ba ba tšea ka tsela ye nngwe ye e leng gore ga ba ka gona a ke re ge ke senyeditše tlou tša baroka ke kgopela tshwarelo mohlomongwe tlou tša baroka a ka photliša pelo ke ge a ka re tliša ntoromo morwa motšha a patlame mo godimo ga toromo re mo feng di-lunches and then ge ke fetša go kry-a di-lunches tlou tša baroka raowa jwale ke kgotsofetse jwale so nna that is why ke ile go Sesana ka reng go ne le tše dingwe tše e leng gore re ka no re a di dire go bolela nnete ya mankgonthedi ya kgokgo di ka se direge ga re mo emelele ga re emelele Sesana mara go bolela nnete ga go ne ngaka ye ka tsogang ya approva boloi bana betšo ga go ne moruti wa ka tsogang approva boloi and then ge e ka ba ke se rena re senyakang gore moagelwane approve ditaba tša gage a tšedipeke a ye go epolla ka kua gabotse o boa se a swara selo ngwanešo kore ke bolela nnete ya mankgonthedi ya kgo whether ke moya whether ke ditaola whether ke eng a ka se boe le selo jwale ba nyaka di-custom ka nna ga a tepolele nnete a se ka re engengekua ya kua o ba nyaka di-custom ka ina laka a ke kgopela go tsena gannyane gannyane ke sepa gore gone jwale re na le 10 minutes ne yeah so ke sepa gore gone jwale tate moremi tate ka kapa tshwarelo ke ikgopetse ene ke sepa gore ngaka ba ka ga bokene mo Sesana gore ke nyaka di-custom I think gore di-custom ke na le tsone tše ntšhibile ene bile se se tša tafelkop so tshwarelo ke ikgopetse a mantši ga ke sa nao ke fetša ke riatšo ke kgopela go tsena magagešo babogedi ka mo mafaratlhatlheng batheeletši ba motse community radio station ke dutše fase le dula mo mamaganyana se ke wa tsamaya ke dutše fase le leloko le la gešo maloba ra bontšhana ka mokgwa re bontšhanang re tloga re dutše re robetše ka bo 4 ke ne nneta gore bona ba fihlile gae ka bo 5 re boletše tše dintšhinyana tše e leng gore magagešo ke tša go lokiša godimo ga tše ka mokana ga tšona nna ke nyaka go bolela le Sesana ngwanešo ka gare ga segwera go swana le ka gare ga lenyalo mogwera ba bontši ba batho ba fela ba re ga bohlokwa mara re tlo makala ge motho a nyala go nyakega mogwera ge motho a ria party go nyakega mogwera ge motho a robetše go nyakega mogwera go ra gore mogwera ke motho o bohlokwa mo bophelong ba motho that's why mo diplekeng tše e lego gore ke tše serious tša go swana le medirwa ka gae mogwera wa nyakega Sesana mathata a wela motho mongwe le o mongwe maloba le mphile seemo sa lapa le a ke robale ka seemo sa lapa le ene ebile a sebe ka fihla ka ya go gata ka gare ga seemo sa lapa le ene ke tloya ke kgopelela mme o tshwarelo
go tšea di boletšing ke mo gopelela tshwarelo mama mmago e njibela mafelelo ene ke gopela gore mama go fihla gae o rwale dieta o ye ga bosesana o ye go dula fase le mmago sesana o gopele sesana tshwarelo ga botse sesana ke ngwana ga go ga kgonagale gore o ka lwa le yena a buta sesana ke ngwana ga go kgonagale gore o ka lwa le yena ebile o agile le bona ke gopela gore magageshu go tle mmo re tlile go aga lapa le la gabo sesana moruti ke gopela gore o ska thinta ke ditaba di kwiša bohloko kudu le go feta nna ba kgone ngwala mo di-social media ba ngwale ka mokgwa ba nyakang ke no kwišiša gore motho wa moya motho wa go thuša batho ke rena re tlile go tlaišwa gobane le bebele boletše ya re go tlile go tlaišwa baetapele wa ikwišiša so godimo ga ditaba tše di boletšweng a di seke di a tšhentšha tumelo ya gago ebile di seke di a tšhentšha maatla a thapelo ya gago tšwela pele o rapele se segolo se e leng gore se gona nna ke le moremi nka se go ahlole motho a ka re ahlolang ke modimo so ke kgopela gore go o rapela dithabeng o rapediše lapa le lefole o rapediše sesana ba gabo sesana thekgo le maatla a be ba ne le ona ba be le ona mabapi le tabeng ya family e nna ge ke rapela ke botša modimo wa go aga lefase le le godimo ke re modimo di mathata a leng gona a tlileng mo radiong e ke kgopela gore a fele ene ke kgopela gore lapa le phologe ene ke kwešiša gore sesana a ka se thabe ga a ka kwa bare o Rosina o robetše a ka thaba ge a ka kwa bare Rosina o fodile ebile ba boa ba ya boiketlong ile ba babedi ke ne nnete gore sesana a ka se thabe ga a ka bona papa go Rosina a sene dijo so ino re nakwa e sa le gona ga botse taba tše e sa le tše dintši maloba ke rile ge ke bolela ke ne le lena ka tshepiša gore magageshu lapa le ne le bothata bo bogolo le la bo Rosina le papa go Rosina a sa dula ga gabo o tutulela nnoši magagabo ga ba gona mma go Rosina le yena o sa dula ka gabo o tswile ka ga gabo papa go Rosina o feditše nako e telele a dula ka ga gabo ka bogwe ba gage go bontšha gore ka mo go sane bothata bo bo sa nyakang thušo so nna go ya ka nna malome ka kapa a buta sesana ke kgopela tshwarelo go tše ka moka di diragetšeng ke kgopela re kwaneng re lweng ka mogore ka kgonang mo ba le sentšeng leina gona le nna ke le moremi ke re ke kgopela gore tšeo ka mokana ga tšona ba gešo ke a le kgopela mama ke motho o mogolo o tlo ya go tšea ba bagolo a ya ka lapeng straight ka kua ga gabo sesana a ya go dula fase a bolela le bona a ba botša gore bana ba ka mo ke le šaeditšeng ntshwareleng ke mmago lena motho o mogolo ga se gore ga a wišitše ke paesekela gore a re santše re mosege santše re mokuke re mo nametše yona re mmotše gore a se ka ikitimiša so tabagološi yona lerato le gona le sa ratana ene o sesana a ka se tsogang adileo Rosina ke ne le yena mo lagae ene ke ne nneta gore sesana o tlo re thuša ka o Rosina nka se alafe o Rosina sesana a se gona ene sesana motho o shota diaparo ene go a tonya ene ke leka ka mokgong ka kgonang family ya gabo e tseba ke lena so ke a kgopela gore sesana nthušeng ke thuše mogwera ga go a fole so mantšu a boletšweng mo ka moka ka wena a sego a kgahlang ke kgopela gore a se ka go kgeloša go ba mothuši godimo ga mogwera wa gago o lebelele kore le swarane go tloga kgale nna re se gona o ka botšiša kgaetše diaka e sene re dutše mo ke matala ke Rosina magontšea ke mmala a di tsebe taba ja rena ge Rosina a sa tšwela pele a bolela maaka go homodiwa o tiseva thušo yaka Rosina ke dutše fase le yena go mokwa le kgono a bolela so ke mogadile kudu Rosina ke mmoditše le bagekolo ba lekua ba mmoditše mara o sa bolela maaka so mara wa mo kwa gore o reng ke kgopela tshwarelo ke mogotsi wa ka re se ke ra ya le Rosina ene ka mo ba tlhokomela mpša jaaka a di epela jaaka di ja di talk mo di apela 2 days e di fedile wena o sa putiša Rosina di pela ka ya khotla ntate mreng go boletše di tšentši ka nna ke ne pitbull ka ngakong e ja di talk mo pitbull ka se di bušwa mehleng Rosina o tlile mare o tlhokomela dimpša batho ba tseba ga nna ke tlhokomediša Rosina dimpša
ga ke ile Middleburg go rong go Rosina shale ka mtseng ya ka ke mo fiskia a hlokomele dimpia jaka se sana we o tlo kgona ba balla melato ke eme kae ka gore ye itlile mo ibile go ya le ka mogomaloba le mpuditseng ditaba dilo tse di boletswe mo maloba ke tse nyanyanyanyanyanyan le boletse dilo tse dintse ntšhi kudu maloba ge re be re dutse kua gae ka go kgopela ka re wa tseba gore ke eng se sana ke ya go rapela dilo tse ka makana ga tsona di tlogeleng abuti ke kgopela go go fa yona abuti ke kgopela gore o ntulela fase le baka gae kore ke ya go re ithaetša le recording ya monna Rosina ma bolelang dilo ka moka wena se sana a o te tsebe o le sonke bo se sonke bo seng go fepa Rosina abuti ke kgopela go tšea taba tše ke di fe wena ke ya go kgopela abuti ke ya go kgopela wa tseba gore bothata e bang prof ne a ke re le maloba re boletse ra re le gone re tlo lokiša ankere re boletse but if you listen to how the conversation started ne if you listen to how the conversation started o thomile ka go bolela gore motswadi ya rena mama wa rena o gona shole ka mole o thušitše ka go patelela Rosina registration a ra sekolong Rosina a tlogela Rosina fetša mara se nnete tabeo mara tabeo le nna nka ya ra ba gore ke nnete le mongwe yona šola ka tla topolela wa bona ebile mama go yena o gomotse kudu gore problem a ka e ba gore mothola le reng go nyakega peace go nyakega re lokiše o sa ka ge ke boletse o sa tšhela petrol mola mollong o nyaka gore go tuke wa ikwešiša o sa tšwela pele o bolela maaka so ge go njwale nka tla mo go ene prof ka fihla ka re eish ke na le bothata wa re thata jwa gago keng ka bolela maaka o ka se kgone o nthuša ka thata jwa a go kgonege yeo ke nnete mara nna abuti ke a kgopela gore wa tseba mola balwetse ba ba dulang abuti go boimanyana kudu go ka kry le gore ka gare ga lapa la geno nako nngwe go ne go sebega botse dijo like go swana le diaparo wa tseba banna ke rwele ga boima ke kgopela gore abuti le nthushe kore ya abuti ke fa wena ene ke kgopela gore abuti go fihla gae o bie ba gae fase abuti a re sken rangala lapa le kore abuti ke fa wena a ke fe o mongwe nne moruti yena ke ne nneta gore ga a kry-ile chance o tlo o tla kua a tla re tšere o rapela lo le rara okokuqala ne na singabantu sisiza abantu uNkulunkulu uhlala endaweni engcwele uNkulunkulu uhlala endaweni eclean uyangunderstand ngicela mina niqale nikuluma ke le ndawo lehlala abantu abangcolile kuqala laba itla re ba thushe re ba hlatswe moruti abe uyangizwa mfundisi mmere kwa rena go hlatswa ba masiqeda lapha ubusubheke inhliziyo yomuntu ukuthi uyalivuma usizo lwakho na ngeke ngize ngisiza umuntu inhliziyo yakhe ingavumeli uyangunderstand fana nokuthi ngidlala ngesikhathi sami uyanderstand angikwali ukuthi ngimnikeze usizo kodwa ngicela ukuthi baguquke kancane babe ngabantu abayimisele ukuthi baluthole usizo don't waste your time usiza umuntu uthi kusasa uyajenza kanje ubuyelile futhi lo muntu kulento kade kuyo izolo uyanderstand masingazixakekisi ngento ezobuya futhi kusasa izenzeni isixakekisi ngicela ukuthi umuntu ahlale endaweni eclean njengoba uNkulunkulu naye ehlala endaweni eclean a re direng so batswadi ne and ba ska ro ba loya mo lo ba thusha a re direng so batswadi prof ke a go leba ka mantšwa gago bana besho monea a thabile modimo wa mothabela letsogo le lefago le shegofaditšwe go feta letsogo le le amogelang ge motho a swere sešegwana and then bahlaki le bahloki ba fitla ba topa ka mo sešegwaneng ba feta ge ba feta ba re a leboga modimo o tla letša ka mogare ga sešegwana gore le ba bangwe ba go swana le o la topileng a fitileng ba tšwele pele ba tope ke nyaka go bontšha gore le katle la dira phošo kudu go modimo le badimo ba ga bolena le mangeloi a ga bolena ge le katle la ngala batho ba go tshwana le ba a ke ba le moagelwane batho ba go tshwana le ba
lapa le la ga Borosina lapa le tloga le tlhoka kudu ene ke nagana gore le ge ba sa Rosina a tswela pele go se bolele nnete ye re e kwang gore a se yona ebile le batho ba e kwang gore ga se yona ge le ka tlela ya le yena le tlo felletša le bangala ene go bangaleng ga lena tlabe le latlhile ditšhiwana tlabe le latlhile ditšhiololo. That is why go le bohlokwa goba re ba kgopelela gore whatever ye Rosina e boletšeng e seng nnete e kwang ke batho ka moka ga bona gore ga se nnete, whether Rosina o a bajwa goba whether Rosina o phetse gabotse, Rosina o a kwagala gore dilo tše a di bolelang ga di make sense ebile dilo tše a di bolelang ga se di nnete. Re kgopela gore le tšweleng pele go kgatla beng ba dimpho tše le neng le tšona ka go tšwela pele go thekga lapa le la ga Borosina. Ba tlo no tšwela pele ba le diela diphošo ka baka la gore Satane le naba yena o no ba gona mo a bonang gore batho ba a golega o nyaka go senya. Ge a bona gore batho ba jela ka re ga plate e rileng ga a tswafe go no tla le ditšhila tšhele ka mola gare ga plate la batho ba jelang ka mogare ga yona gore batho ba tlhafelwe ke go ja. Modimo o lefile a re tsebe gore na le tswa kae le dula dintlong tše jwang mara ya gore le robala godimo ga mpeto wa 10,000 re e kwele go ra gore Modimo o le ratile, Modimo o le šegofaditše ka dimpho. Tšwelang pele go fepa malapa a ba hloke le ditšhiwana. Lapa la ga Borosina le le tlhoka kudu kore go njwa le ge le tšholla so le tlo kgahlamana le tlo kgahla dira thata ene mohlako wa bona napile jwale o ya go bogela ke batho ka moka mola e be ile lena le ba phuthileng mashuana batho ba sa ba tsebeng ba sa kgone go ba bona boshuana le bohlaki ba bona ka moka ga bona. Re a ba kgopelela magagesho ba dirile diphošo ene ba sa tšwela pele go dira diphošo. Nna ke na le something that I want to ask. Wa tsando e kuša mohloko ke efeng wa e bona noga o ka e kry-e le mola fase ba e gateletse ka letlapa e palela go sepele e go betše ga o fetse le tloše ya go loma wa nkušiša mara gabotse ya loma wene o ithušang ke nto e diragang a se phošwa mathomo ene go ya le ka mokgwa o bolelang a se ya mafelelo le nna ke a dumela gore a se ya mafelelo ga le no ge e loma mara re tswela pele re tloša letlapa ya loma re tloša letlapa ya loma. So wa la mafello nto ke nyako e butša ke gore ka ge e biliša le fihlile mo on a national platform o santse re be felle kae gore re be re fetse re no a go sane taba re lekile o thuša santse re be felle cause le rena re batho re ne moya re ne nama re a lapa re bana ba motho e mongwe o tswela pele o thuša no go tloša letlapa ya loma o tloša letlapa ya loma go fihlela neng mo e leng gore o santse gore re gotlelele. Ya wa bona gona mo polelong ye wa bute ba ga bo Rosina ke a le kgopela le lena ba geshu laolegang tsebang gore batho ba le thuša e re ba ska re ga ba le thuša ka mehlale ka matšatši lano fela le baso ba gona mola le fela le ba kuša bohloko gona nako ngwe ene o yang ka mola mdala o ne le bana ba gago ka mokana ga bona o fihle ba re gore mdala o ba bitše o bitše le a buti a le kgola a re gore eng o ra buti be ke tlo go biletša gore ke tlo no le botša gore bana ba ka ke a leboga a se phošo ke kago ke kgodišo ke go bontšha go amogela gone jole ge re le mo moyeng ke kry-a molaetša go tšwa go mokgekolo wa gešo ka kua gore mara godimo ga tlhogo poledišano le swereng wa ile sa kgopelele o Rosina donation na ya eng motho a ne diaparo ba ditšere a ne selo o Rosina le yena mona wa tseba ene ke kgopela gore sesi kore sesi ke a go rapela ga ye go bona ke a go kgopela like mogotsi ya gago a tlo sokola o le gona ke kgopela fitisha something as in I was describing gore ke robala mpeta bokae be ke travel la gore ke be ke rekala 600 ka beke di 300 ke sena price rate mara ke kgono le ka ke be ke fihli mo ke nyakang gona tse ba njela mona ka tsona le holo ba re sene ba kry-a tšhelete ntši
a ba nyako dithuša ba phela ba nyako dithuša mo bathong ba bolela batho gampe ke gopela gore o ba thuse sese ke ya go gopela why cause shidi ibile ibe ke re ke tlo laetša proof a ke go le sebe ke sa go le se le ona ke bereke mara ke lekile bophelong ke zamme so ke wa tsa nna nto ke gopelang ke eng kgaitsedi ke gopela re thuse lapa le ene ba bo lapa le ba le netefaletse gore le bona ba leboge se ileng gore ke a theresho ba geshu le ba thusha ka gona wa tseba se sana ge re fetša mo o tsene mo Facebook o no bala di-comment tšelane o tlo di kwa di bolela le wena o tlo bona gore ba ke batho ba ba kae ba bona nthego le thušo ye le thušitseng lapa le gore ka mo o bolela nnete go bona ke swere mausušu wa bona ko o swere ke bala di-comment ka mo batheeletše le gopoleng gore kore ba re kwa kudu go feta ka mokgo rena re kwanang ka gona ka mo ge re bolela so man go lokile man a go netaba ya ke ne molli o mong ba geshu o ba jwa thata re tlo no kgopela re no motsentšha gannyane tšentšhi re tlo di feleletša le re emele ka mola ba geshu re boneng gore di a jwang malome ka kapa molli gannyane fela tate moremi before re tšwa mo studio tate moremi ke kwa o bola bositše taba ya gore ke tiku ke nyake bo mang ke lapeng la ga bo sesana ke ke kgopele tshwarelo tate moremi a ke nyake go bolela maaka a se ke tlo go dira ke khopatse tshwarela ke re ye fetang and e tswang pelong yaka no wa re resha mama ka tloela gore wa re resha mama ya batho no wa re resha mama skata samba sesa ke tloya ke enough papa ke a lebo wa re resha mme wa skata man hey enke be ke la artist nunga be ke promote album khana wa ile tsama studio ngontšhe re a leboga nke o tsentšhe ya motheletši wa motse community radio ga go netaba maki ke maki ke motho mogolo o wa tekwa o wa tekwešiša ga a tsebe gore ge go ka diragala gore prof batho ba ba mo tšeele magato o tla fitla kgole ya because ke deformation of character ya boikgokgomošo le gore wena ga o tšhabe mang e tla go tsentšha mathateng kudu ebile o le motho wa go bereka ka batho go bereka ka batho swantse o dule kore ka moganong ka mo o thekgileng e fela gone bothata re amogela molli ka mo o e leng gore o tswa lefaseng la Bella Drive dula gona mo fase kgaetšedi yaka o ke re o dula le ena ke re o dula le ena mongaka ke re o dula le ena moroka mo amogele semmušo ke moka a nape a tšwele pela tše platform a tiedillehle magageshu a re kgopeleng tshwarelo ka seemo ke ya mathomo ke leboge mantšwa malome ka kapa ge o le motho o dirile phoso magagesho o kgopela tshwarelo a se phoso go kgopela tshwarelo ebile be go se lata go yena go kgopela tshwarelo sa le le kudu a ke go amogele kgaetšedi yaka ebile ke be ke thabe gore o fihle ka mogare ga kgašo morago ga gore o kwe o ne le mathatana ke leboga thata magato a wa tšering ke leboga thata ka mokgwa ileng gore o ile wa re go bona go le boima wa tla kene go rena mpotše ditaba kgaetšedi yaka kgaetšedi ke mang kwa ga mang o tswa kae gae okay thobela tate ka kapa tate moremi thobela ka moka ga lena ka mo kgašong le ba theeletše ba pitšentše kgolo nna ke nna lebo ka sereto ke nna mahlako wa ga mmapulane ke tswa ke le Bell Drift o tswa o le Bell Drift wa mmapulane
alright mpotse ditaba kgaitsedi yaka ke kwile gore o ka re o na le mathata a mantši napo mphe ditaba tša gago ka botlalo ka go felelela molato o mogolo ke eng kgaitsedi bothata ba ka gore dilo ga di tsamaye ga botse mo bophelong baka ke a tlaišega ke tlaiša ke tokolosi ga botse mo ke tsamayng gona bampotse gore ke ne tokolosi ane ba ntsamaiša le motho a tlhokofetseng ga gone selo sa ka se se lokang and then ke bajwa le go bajwa o a bajwa kgaitsedi yaka o a bajwa bothata keng bolela le nna o tlile moki o nyaka thušo godimo ga bolwetši bo o leng ka go bona kgaitsedi yaka a ke rieso ke kgopela gore o bolele nnete and then go nnete ye o e bolelang o be le maikarabelo ka gare ga yona o seke wa oketša le mo go sa nyakegeng ke kgopela eno ba nnete fela ye e leng gore ka morago ga dipolelo tša gona o tlo kgona go ba le maikarabelo go morago ga seo se boletšeng kgaitsedi yaka le rena ra tseba gore go thuša jwang o na le mengwaga mekae o bajwa ke gale mama a bajwa that's why ke tlile mo ke wes okay mpotse ditaba mama wa bajwa bothata ba gage ke eng bo bonapang bo mokokile go tloga ka sebediela go tla go fihla ka meagong ya kgašo ya MCRS ke na le bothata ka mo teng le letheka ke bolale ke letheka o na le bothata ka teng le popelo wa ka e bohloko a ge ka baka le yona tokolosi ka re ya nrobala tokolosi ya nrobala ene bošego a ke robale ko re laola bophelo ba ka ke tlo robala ka nako e yona e nyaka e go dia tša yona o na le mengwaga mekae tokolosi e le gare kgatha tema godimo ga bophelo ba gago gabotse ke mengwaga cause ke lekile go tsamaya mara ba no mpotsa ka yona mara ke re ke a phetha go no swana okay so mpotse moki tokolosi eki o na le molekane ba ke na yena o ne mengwaga mekae o se ne molekane e be no ba di boyfriend ke rela gore ke mengwaga mekae o se ne molekane wa tseba go tloga go ka lebelela batho ba bantši ba banego go tlaiša ke tokološi bontši ba bona ge re ba lebeletše goba ge ke lekola goba ge ke lebelela seemo sa bona a ba ne ba lekane a re gopele gore tokolosi mmereko wa yona godimo ga bophelo ba motho ke gore tokolosi e thuba lapa e tekgethela basadi ebile e kgona go boa ba go nyadiše le yona batho ba bošego ba go nyadiše le yona tokolosi e be mokgalabo wa gago nkono re botša ka botlalo ka ditlaišo tše o bileng ka gare ga tšona ka lebaka la tokolosi mo bophelong ba gago tokolosi e kore e ntshenyetša dilo and then ya nlaola gabotse cause le mosegare like le ge ke sa nyako go robala kore boroko ba gona bo tla bo mphuša gore ke robale gore e bereke ka nna ene nthakela le balekane batho a ba dule ene ba no tsamaya ke sa badia selo nako e nngwe go ngala nna okay mpotse mo ka lapeng la genu ka morago ga gore o ba botse gore ke tshwenya ke tokolosi ke magato afe a le e leng gore le ile la tšea ga le re leka re ya bathong fela ga go loke fela go loke and then ba bangwe re ya go bona ba gana go tla ba re go boima ka ku ba gana go tla ka lapeng la genu ba re go boima a gone molato jwale leno ba le duma re tokolosi tše di tle di bethe moremi a gona bothata felo re tlo tla di tle di re papatle re tla be re le gare re bereka mmereko o swanetšeng gore re o bereke wa bongaka jwale mpotse mo kgaetšedi yaka ke kwele o bolela gore tokolosi e o bona o ka re šetše o nyalane le yona kore go šetše kore like o bona o ka re šetše o nyalane le yona tokolosi ge e tla mo go wena e tla ka moriti wa batho goba e tla ka batho ba ba ithobaletšeng goba o bona o tsenela ko boetele diphoofolo o bona go diragalang ka wena kore tšatši le lengwe
ke no kwa selo like ke ratolwa le yona ntwe ge ke ntse ke lwa le yona like ine maboya so eno ba ntho ngwe boleta and then rato ngapa ge ke lwa le yona ya go ngapa nako ngwe ke no kwa motho ana melampete ebile ke mo ke gatellang ke boroko ke no kwa motho ana melampete ene go tloga mo e bereka ka nna and then e kgona go sahlela le mosegare e ntshwarisha boroko le ge ke sanya ko roba a itle ka sebopego sa masogana naga ya mo dulang ke hloke bona le batho ba mohlomongwe ex yaka ene nto go nkoša bohloko kudu ko gore tšatši lengwe ke bone ke robalane la buta ko a hlokofetšeng wa bona gore šetše ba berekiša serithi sela ba se roma mo go wena go tla go hlola mokgwa o mothatana gana o lora o tsenetše kobo e tee le ngwana wa mmago ka morago ge o kgona go ba le masogana bo ba botša ka seemo se aowa o bo šia go ba botša okay ka gare ga lapa ditaba tša gago kudu bo di šera le mang ke di šera le morathwako o di šera le moratho le mma okay mpotše mo kgaetšedi yakane mola thokolosi ya thomang go tshwenya o ile wa ya nokeng wa ya go hlapa yo ye nngwe šego tokolosi ka mokgwene maatla ka gona a ke tsebo re ya ba bekiša batho ba bekisa mang go bona na ka gore be ba phela ba mpotša ba re swantše ke nokeng ko hlapišio a wa ke tlo tsamaya gabotse for sure more than 3 times or 4 times ke tlo tsamaya gabotse ra fihla ka nokeng a fihla ka nokeng o swantše ba ntlhapiša always ke bona madi o bona kgwedi ya basadi mara ge re boa gona madi ao a kere basadi ba gaborena ba swanetše ba gopole gore go na le moleko ola e lego gore ba kgona go bereka ka mosadi gore mosadi ga a santša e go phetha ditaelo a thome go bona matšatši a gage a basadi so nna go ya ka nna matšatši a sesadi a ke a tšee jwale ka tšhilafalo gobane ke tlhago ya mosadi so mosadi ga a le fao ka lebaka la ge re tseba gore go ne le ba mmuši wa lesusi ba kgonang go etelela batho pele ba nyakang go bona ba senya dilo tša batho and then ke itšea gore go ya ka nna ke tsela tše santseng re di berekiše tša gore motho a se ka palela ke go kry-a thušo ka lebaka la ga a le seemong seo ntlhalosetše papa o kae wa go belegang papa o hlokofetše mama o sa le gona o na le bana ba bakae ke na le ngwana mongwane o hlokofetše a o sa ne ngwana o ituletše o nnoši masogana a gore a sepele e ka ba wena le bona le alwa goba o no felela pelo goba go ka no ba le lesogana la bua wena le yena la go lala le robetše kuwete go sa ge go isa mothola wa go tšhabela e tšhaile okay re salwa re sa reng gantši batho ba go ba le thokolosi ne ba ba le smell ke na so ebile ko re bile le nna sa mpalela a ke sa se kgotlela and then le go dutse mo bathong o kry-a o fela pelo o ka re a ke tetshepe okay no gantši batho ba go ba le thokolosi ba ne go tshwenya ke smele and smele seo ge o ka se tlhokomele se ya mela mo go wena gobane thokolosi e šia tšhila mo go wena le monkgo o rileng o e leng gore nakong ye ntšhi le ge o leka go treata mo gongwe a kere ka mokgwa wa sekgowa fela o sa o phethele ka sega gaborena o kry-a e le gore go no šala go e ba le mathatanyana mara wa letaba mpotše mo papa wa ga go robetše lekhula mokhutama papa o tswile ka gae a re wa meeting kae a fihla mo ba re ba dutse gona mo meeting and then a no ithekga ka mogala bo mong wa gabo ko re be le taba tša di-family tše pedi so papa a no ithekga ka mogala bola ba dutse ditulo and then ba motšea ba mmea fase ba nagana mohlomongwe a sa nwa dipilisi mohlomongwe a tloga mare ba sa die phoswa gore a se ka di enwa ba re ba mmea fase ba mothegiša ka lebota ba ba fetša mothegiša ka lebota ba mmona gore motho a gabotse ba motšea ba mo iša tleliniking a ba fihla tleliniking ba ba botse gore o hlokofetše gona ka mokgong okay mama e re ka mo founela a ka swara founu a ka e swara
ke tlo gopela founu tša mama go netefatša seemo se o leng ka gare ga sona kere re ba sa leka go founela moagišane amen kwa ebile ke re moagišane šetse ke gopotsola before ba founela ba sa nyaka go founela mmago kgaetšedi ya ka mo mmago Matlhako mohlho mongwe Matlhako go ne le mo e leng gore o hlakahlakana gona go ne le tše e leng gore wa di tlogela ka kua ga Matlhako ka kua according to clip ya a nthometseng yona le polelo ya rena ge re bolela mo matšatšing ka kua ga gabo go tlhokofetše papage go tlhokofetše abutage o mogolo go tlhokofetše moratho wa gage wa lekgarebe o tlhokofaletše ke ngwana ka kua ga gabo ka kua go ne noga ke ra gore ge e ka baga ke bolele nnete a re ka kapa ga o rereše ke nnete di otlolole ga botsege kgaetšedi ke nyaka le nyakele mmago kgaetšedi nyaka le nyakele yena mo ntate Makua nyakele mmago kgaetšedi ka mo mama o ko mpotše ka noga noga ye e gona ka geno noga ye ge re tsamaya ba re botse gore ka kua ga e gone noga ye ntsho ene noge ke yone e tlong gore jaaka one ene ke yone e re tšhaela lesuswi le senyama e le gore ka gare ga lapa la geno kgaetšedi yaka le bana ba bakae go tate le mme ka gae ka ge wena o šitse o e tlhalositše gore wena o bile le ngwana a fetša a robala ka gae re ba 10 5 ya magarebe 5 ya masogana go tsamaile lesogana go tsamaile legare okay re šetse re le 8 wa tseba mama go modimo o ile a mo šegofatša ka masea ene a mo fa masea go lekana gore le wena o ka thušega ra tloša mapheko a ba go bietšeng ona gore o palele ko go ba le lesea gore go e ba le lesea ba go tseba ditaba ba le tšea ntlhalosetše ka ngwana gago go diagetšeng ka ngwana gago ngwana ka e ba jwa ba rona le hlogwana ka mo morago o robetše a ne mengwaga a ne dikgwedi nka no re ngwaga ka gore e be le wa 2008 ka di 30 tša September a hlokofala ka di 2009 ka di 24 tša September ke tseorile o ne mengwaga mekae wena nna ke na le 42 o na le 42 and then a gona molato ke tla leka go o sa o lenyaka lesea all right and then ka morago ga gore o roballe ke ngwana ntlhalosetše taba e ile ya go swara jwang so gampe okay ke na le mama shu kuku le kae motswadi wa ka re gona kuku ke moremi ya bolelang re ka mo meagong ya kgašo ka MCRS radiong ya Motse a kere ke na le kgaetšedi Shuena mo kgaetšedi ai mane seemo a se kgahle ka mo go kgaetšedi jwale ka lebaka la gore lenanego le re rata go netefatša ditaba a re nyako o tlo kry-a go sa rešitše le ditaba tše re sa di kwešišing morago ntlhalosetšeng koko motswadi wa ka ntlhalosetšeng mo sesi Shuena le tseba eng ka sesi sesi ke motho mongwe wa sephele gabotse o bile sekgweng ka le yana ka mo gae o tla no go botsa gore mehlege go e sa go botsa gore ke lwelele selo sa maboya ka re wonta maboya ke thokolosi ba bitša thokolosi tšatši ke leng a go botsa gore ke bone go tsena kgaetšedi bone go tsena kgaetšedi a robala le nna bjala ke tsebe gore e ka ba bothata ke eng ge le be le tšwa koko mo gongwe le monyakela thušo o te tsamaela nnoši goba o sepela le lena ka mo gae e be le motho a dulang mo sekgweng a te tsamaela nnoši mara a fela mphounela a mpotša ditaba tše kgaetšedi yaka mpotše ene o mpotše nnete a gone motho wo e lego gore mo gongwe kwa go thuša batho
mo gongwe a ileng a go botsa gore a re ntšhe tokološi e nna le wena mara re ntšhe ka mokgwa wa thobalano o gona o ile a mpotsa ntene o ile wa dira eng ka seo ao wanna ka ngala ka tsamaya kgaitsedi ya ka a ke go botšiša gape gomme o mpotse nnete go na le motho o ileng a go botsa e le ngaka gore a re tsenele kobo e tee re rake tokološi e nna le wena kgaitsedi ya ka o ile wa tsena go ba ga sanka wa tsena a senke ke tsena o ile wa bereka jwang ka gore taelo wa gage be e le yewe a o mpoditse gore o swantse a tleng then a tšhatšhe moriana mo and then a ntšhe kgone o ntšha tokolose ka gore ba le nna dilo tša mohuta o kgaetsedi yaka bongakeng ba setšo ga di gona ene le seke la tsoga le di dumeletše ene le seke la tsoga le kwane le yona taba yeo yana e be e le mopostolo and then ke ba bantši man ba ba go boditšeng taba e aowa ba bangwe a bampotse gore swantse ba ntšhe tokolosi so gore a ke tse gore ke tsamaile batho ba bakae ba re ba thuša o moruti o ngaka as long as e le monna ka moka bano kgopela ba kgopela go ya fo ye jwale ke nagana gore motlho mongwe ke yona tokoloseidi ya gore ke se ka ke re a thušo gore ke ngale a gona molato koko ke tlo dula fase le kgaitsedi yaka ke ne nneta gore ga tee gona mo gongwe o ile a dira ka lebaka la gore moyeng a ka senape a napa mpha tsona ka moka ka botlalo go ne nto ngwe e sepelang mo go kgaitsedi malome ka kapa nete ene gore lenanego le a se la go porofeta ke la go bolela le batho ke tloa go dula fase le yena koko mpotse mo o kgaitsedi o a ja gabotse ka mo gae yana ba ija mara ge ntse go ya matšatši o ba sa tloa sa ja gabotse mola a fitlhang kua gae o ba ntse a ija gabotse ge ntse go ya a fela re mmele wa ka go gabotse le dijo a di sa ntsena gabotse kgaitsedi yaka o a ja ka gae ke a ja mara e seng gabotse a o sa ja gabotse nako nngwe ke re ke a ja o ka re di tla bua ke tlogela a go ne ntho e go bojang gore tepolae ke ne medumo ka mo ditsebeng e reng medumo ge e duma a se di-voice mara kore ka mo left ke kwa gore tsir and then ka mo ka re ba itia like tramo e ya plastic ka mo right ene ga di bolele dilo tše a di bolele ene di anti-stepa ka mo hlogong ka re it's too much mama Thobela ke tlo mo thuša kgaitsedi ke tlo mo thuša o re ge letswa ba le botša ka noga ba re botša gore ka mola gae re dula le noga ene ka mola gae a go ne boroko ka baka la gore le mosegare ge re dutse dilo di tula maboto a re tse gore ke le go ka tswela ka ntlo ka se bone selo okay malome ka kapa prof mokgekolo shuena kgaitsedi shuena le kae mma go rena re gona tate o ka kapa wa tseba ke tloga ke boletse le kgaitsedi matšatši nyana a mabedi a mararo ke kwa a sa bolele tše dingwe tša dilo go swana le ka mokgwa e leng gore morwedi a lena wa hlokofetšeng o be o no fedile mmele a tsena ka dipetlele a etšwa ba sa bone selo ko dipetlele go fihla tšatši le lengwe ge a tlo robala le be le dutše ka mo lapeng go a thoma sediedie sa no ba mo go lena ka mo lapeng sa ba ka mo go lena mo lapeng ge le tšhabela ka ntlong morwedi a lena a thitšwa ge a fetša go thitšwa ya ba go fetoga semumu ga gage a se tlho a sa bolela la mokitemetša sepetlela a fitlha tlhokofala ke be ke re motlho mongwe dilo tše ka moka ga tšona le tla di tlhalosa le mehlako ya ka lapeng la gago mokgekolo mo e leng gore ebile bana ba ile ba disaeta gore o tloge ka gae ka baka la gore ga o phele ga botse ka kua gae ke ka baka le ebile o tswileng o ileng makgweng ke be ke re motlho mongwe dilo tše le tla di tlhalosa ka moka ga tšona mo go ngaka moremi mo
gore a kgoneng go bona gore a ka le thuša jwang. Jwale ke kwa di sa bolelwe, ga ke tsebe gore ke ditaba tse ka kapate thomelang tšona na. a se tša te thomelang tšona ditaba tšeo ke tšona ka nnete. Moratho wa gago wa mošalang morago wa mošatlamang o fokotse kudu. Tšatši le a tlong go tswalega molomo ke tšatši le go tlileng sona sediadie seo sa tla sa re puputla. Ge se re puputla a wa fase ra mo kuka ra tsana le yena ka gokong. E re tsana le yena ka gokong ya bele ga tswalela le molomo ka moswane a ntse ka re bitša ambulance mo tšea mo iša sepetlele. Ke ga yo felela mo sepetlele ka moswane ke yo mola ke ga sene molomo. Ga ke fihla gae ka moswane ke bamphounela gore motho ola o sepetse. Bana ba gago ba phela gabotse mokgekolo? Bana ba ka ga ba phele gabotse ka baka la gore ba bereka mara ditšhelete tša bona di no phatlalala. A go no e swara tšhelete ka letsogo ba no phela ba sene selo mara mmerekong ba ya. Ba bang ga ba bereke eno ba ga ba tlhaka. Jale go ntse re tswa re sepela go mo ba re botsa gore ka mola le phela le diphoofolo. Ba le dutse ka mola tsona dilo tse di tulang maboto ke diphoofolo. Go tletse diphoofolo ka mola le noga e gona ka mola e phela le lena gona ka mola. A gona molato a ke noroganyana taba ye ga ena molato felo koko. A ke go botse ditaba tše bose ke tla sese ke tla motšea nna ke tla le yena gae akere. And then ge ke ile le sese gae nna ke tlo thuša sesi ka bona gore ke mo thuša go fihla kae akere. And then go tloga mowe ke tlo bona gore ke tlo lena le tla fela le tla gae le tla go mohlola le boneng gore sesi o fola jwang ka pela mara ke ne nnete gore bothata ba gage ga se bo botlontši ya nako. Ga itse diaka re ya gae ke ya go phethela ditaelo akere. Ditaelo tše ke yang go direla tšona ke kgopela gore o di phetha akere. Ke tlo go fa ba kgopetše re ko go fe ausi Zotwa le Thandi ka kua gae akere. Ke tlo go fa bomme ba babedi ba batlong go phethiša ditaelo akere. Ke kgopela gore go fihla kua gae o phethe ditaelo le bona ke nyaka go bona tšatši le lengwe o bua o dutše setulo seo o e tla go botša batheeletše gore o fodile akere. Ke nyaka go bona ka le lengwe la matšatši o e tla go bua mo o e tla go bolela gore lapa lešo le ne le borokwa ke nyaka go bona ka le lengwe la matšatši o bua mo gore ke ne molekane. Ke nyaka go bona ka le lengwe la matšatši o bua mo o re banna ke ne le seya akere 45 ya fihla akere. So ke nyaka go bona ka le lengwe la matšatši o bua mo o reta ebile o lemoša le ba bangwe ba batheeletše gore ba tle mo pitšeng tše kgolo ba tla ba kry-e thušo go etša ka ge ba bangwe ba kry-a thušo akere. Ke rata gore sebitiela ba tsebe gore o tlile o thušega ene le bona ba re ga ba rapela dithapelong ba re fe matla gobane nna matla ke nao matlane le badimo ba gabo re na le bona ka dithapelo tša bona ke mo o tlo kgonang go fola. Ya ke nagana gore ya kgaetšedi malome ka kapa ke ikwele ke ikwešišitše ke molwetši wa hlokang gore nka dule le rena re bone gore re ka bereka jwang dikalafi di tlo ba gona sesi o tlo loka o tlo ba gabotse mathata mantši a tlo fela mo go yena. Batho ba bantši ba nyalane le ditokološi go boima go bona gore di tloge fela se ke nyakang go se lemoša go ba lemoša ke gore tše ka moka di tlo fela di tlo ba gabotse akere. Ke bile ka bona ke apešwa reng ke robetša aowa la mathomo ke bone ke ntšha ke e lahlela ku vale mpotše mo o apeša ke man reng ye nna bile a ke tseba ke mo tseba le go mo tseba o no bona bošego o apešwa reng gonna o kore banna di kgaetšedi tšaka le tlo nyala banna ke ditokološi banna le palela ko go nyala ke banna awa le jwa le nnyetše wa kgaetšedi ya ka wena ena a ko go fe ditaba tše monate go fetša go fola fela o tlo o tla mo re ne lenane go le lengwe mo aowa molekane o tšea motho mo gape sesi ba mmona banna sesi ko mo kaone kudu bile a se ka felelela jo nna jo a se ka felelela tokolosi ke fletile ke so o fletile le ka mpona mo dinepeng jaaka le tlo bona gore ke nna motho wa mohuta mang ke ne nneta gore botate ka kua gae ba lebeletše
le seke la tswele molebeletse ga jwa le le ka tla la mpallisha go alafa bagalabe ba geshu lena fela le tlisha malana ka mola le menotlwana ka mola ga itsedi a fola ke tla bona monna go sapota ka nnete gore o ka re o tla kgolo fela ga a tlo bolaisha o ga itsedi tlala ga itsedi ke a go mmetha gore a fole gore a ba none a be ka mokgwa a tinyakang jwale banna ba gesho bohlabirwang kokota ka mo lokang kua o yang gona ga itsedi a ke nyake o be le monna kuane a ke monyake ga nka le monna a ke nyake motho ke nyake o loka nna wa ka go botsang tsona tšeo wena o tsonna bo banna ga itsedi ba le wa nnete mose yer ko wena mo ke nna wa tseba nepe se o ka reng ka se romela makuano bontšha ba bogedi ba rena gore banna ba nyako mmonega mola mafaratlhatlheng moele monna makua o ka re o ka no se latlhela mola ka mogola le tsebang ka gona mo banna ga ikedi banna banna bonna jo ba gore banna ga ikedi o lo motsega ka monna wa no hloka molekane ke shoto go lo sitse ge di tla mo go wena be di go ba ka dinyaka go tšea number 1 man ndi a mpaka bonna bo ya ene jwale engwe ntate moremi rena re ntse re tsamaye o ra kreke o ra kae go no tswella badimo ba ka lesaite la bomma ga o papa anke ba tswella go mba re botse gore ba be ribegile go mba re botse gore ba thulana a ska tshwanyega ya badimo wena e tlogelle nna a ke re batho ba tswalla badimo ba bula ditokolosi ba tšea meriti ya bahu ba e romela go batho ba e bopa e ba ditokolosi and then le bona ba hlokofetseng ka moka ba ra se ba roba ke tlo ba roba diša bao ke tlo ba roba diša wena o tlo fola o tlo ba ga botse thwi ke nyako boela ke be ga botse nyako go bona re go opella koša ya reng letsogong dipika mmotong le ragadi a etla ka sereto ke re malome a etla ka kati ya malome ka kapa ke na le nnete re mama ka re emela mola ya re tla no tšea o motee ka kua go bale ba mosagare ba gore banna le rena ka monke le re boneng banna re tla no re ge re sa nyakang re sa emetše balli ba le ba bangwe ra tswa re tšere o motee wa go tenyakela lesogana ga ikedi ya ka ge le mmona ka mo banna ba geshu ke nyaka monna go sapota monna nnete se sengwe se ke nyakang go botša batheeletše le babogedi ko gore lenanego le la gore re fela re gahlantšha batho mo magageshu a re no fa motho fela re tloga re nyaka go tseba gore o dula kae pasa ya gago e swantše e be gona bageno ba babedi ba swantše ba be gona and then re tle re tsebe gore ge re tšea ngwana motho re mo tliša ka gae a gone mo re yang go gahlana gona dishopong o tsebe gore go o nyaka lekgarebe mo re tlo le tliša ka gae ga geno ba le bone gore mahlo ga se a bona ga botse a bušeletša ya no ga itse di ka manao wa mane no mane ke a tseba gore ka mosaita se bitiela go a berekega ke tseba ga botse re tswa fao ke tseba ga botse ya re ba re ge ba sa mmona mola ga tsene ka re emele ka mola receptionist ka mola taba tša gago ke nagana gore jwale di aperetse ya mothušo o tlo e hwetša ke tloga ke go kgopeletse go tloga ka la bobedi gore bo makgolo ka leina ke Francina Mabokwane e go pela ntate Moremi a nthuša ka go nyaka molekano o mo serious ke na le mengwaga e 30 ke na le bana ba ba 3 so monna o ibe a na le 41 or 46 monna ibe o motelelenyana ibe slender e ska ba dula ibe slender ke ntšhetše go aga lapa kgotsa e batho ba be ke nnang le bona ba bapilile ka bophelo ba ka eno ba di-hit and run mo go nna ba mphile bana ba ntlogetše a ke sane motho ke sengele ke na le 4 years ke le sengele nnete
tša valentine banna shua ga itšedi ka mowe a ke tsebe gore difounu tšela tša gage di kae pele re ya go tsena mo go balli ba rena malome ka kapa nke re kwe ka kua abri bua gape abri abru paletswe o paletswe man re mo fa tshantse re e tshwamantšwe a mabedi a mararo o botse kgarebele ya moruti o aparo tše khubitšwanyana founu tša gage di kae moruti yaka taba tše di tseba ke moruti gabotse di fitlhela go malefo monna ba dikwa wa tseba bo malefo a tseba no mmona ke re moruti tla ke eno a sega ya kua no jare ke etla gante o bolela le ba batše khubitšwanyana ba ya moruti re lokišetše mowe wa tseba go ne ntho nngwe ebile ke nyako e lokiša malome ka kapa re bile le mme o mongwe a re ke nyaka molekani mme ola ka nako a mafelelo a raboa moruti nna ke lokile a ke sa nyaka molekani o ka re ke right ke rata go tsebiša batho gore taba ye ya go gahlantšha batho a se taba ya go bapala magagešo a re kgahle ke gore batho ba nyallwe malapa banna ba le gona ba shota basadi alright o founne mo founu wa gago monna iri ya mehlolo ya wa bona wa le nkišitše mala ke nyakang thobela ga itšedi ya ke yena ka kapa o ne le moremi ka moa ke re a ge tima sealemoya mowe tima radio ka mowe ga itšedi yaka mpotše ditaba ga itšedi ke mang wa bolela mmo ke hloka ina ka sebaka ne ke itlo ke batho ga itšedi ya ka re nyaka leina ka gore banna ba nyaka motho e lego gore ba tlo tseba gore ke mang le rena re tsebe gore re boletše le mang mo moyeng ka gore re ka bea picture ya gago mosagare gapela ra tla ra se bolele le wena ya tla ba bošaedi re netefaletše gore ke mang re timele radio thietše mo founung alright ka leina ke Francina Mabokwane se tima radio otherwise re tlo tswa go wena okay motho a gone o mongwe le eng go mongwe ya kgaitšedi ya botša bana ba tšo ba robetše re bolela tša batho ba bagolo jwale mo ya kgaitšedi o re ke mang Francina Mabokwane ka Magana go bušwa gona mo gausu mo Magana go bušwa mo gona mo ntate moremi mpotše kgaitšedi ya ka Magana go bušwa kgaitšedi o ne mengwage mekae ke na le 31 mpotše ditaba o nyaka monna be kgopela molekane tate moremi o nyakana le molekane o ne nako e kae kgaitšedi o le mmaketeng ya go nyakana le molekane ke tsamaela go ma 5 months o ne 5 months o nyakana le molekane mpotše ditaba bana ba ka moo gae ke ba bakae ke na le bana ba bararo 3 ya bana ne ke makgarebe ke masogana ke le kgarebe le tee le masogana mabedi alright jwale mpotše ge kgaitšedi yaka ke eng se se napang se go dira gore wena go dutše le bo papa go bana ba and then ba no napa ba sepela ntlhalosetša gannyane gore e ka ba wa betha wa omanya wa rogana go ba masogana ba no re wa nnoto ba emela thoko ntate moremi o bolela nnete kore ke mothola gore ka ke rata motho ke mfe pelo a ka moka o mo nie pelo ka moka o tla šala o neng na wena le wena o rata kudu
bjanong ba nantlogela go ntse go le sowe bjanong ba ntapiša nna kare a ke motho le go rata ya ae alright jwale mpotse ditaba kgaitsedi yaka o nyako tsena ka gare ga lerato ke nyako tsena ka gare ga lenyalo ntate Moremi ya o kono ntlhalosetša lerato ke ntho e jwang so kgaitsedi yaka ko lerato ntate Moremi lerato ke motho gore santse a go naganele leo la go sheile ko gabo mo gong a raiman ke sheile motho e re ko mmona ko dula le yena ke mmofe lerato lela o ra gore o nnetefaletša gore ge o ya go kry-a motho mo o mo rata ka nnete ne ke mo rata ntate Kakapa le a ska betha nne o a o nyake monna wa go betha o nyaka monna wa mengwage mekae a na le 41 kwa godimo wena o ne 31 o nyaka go šie mo gongwe ka bo ma 10 years wa o sa no itšea go tloga mola mo gongwe go ma 35 go a godimonyana wena ntate Moremi ile ka nna le motho go ba le 35 awa a ba rie tsona a o le nne ile ngwana tloga alright no ke a go gore bale no o tinyakela o mogolo wa nnete ka re wa sa ntate Moremi ba re ka dula le bona awa motho wa go jikele tseleng a ke sa tswela pele go go kwele molojana o la gage o kae malome Kakapa sa mmapa le ona na banna mpotse mo o nyaka wa mmele o nyaka o motelele o nyaka wa selenda o nyaka o mo buang ko ntate Moremi ke gopela molekano o mo selenda nyana mara a mphete ka height o wena ke tsu o mokutu o aska ba le o mokutu alright kgaitsedi yaka ma ke a go kwa o nyaka dilenda mola wa thomang go ratana o ratane le lenda tše kae kgaitsedi wa bona ba le phone wa baruti re bušetse kgaitsedi wa tseba moroka ke rata go lemoša basadi ntongwe gore basadi ba nyaka type ga ba nyake lerato and basadi the reason why ke mmutša gore dilending o sepitše jwang o ratane le tšona ga di a mmerekela di mofile bana di motlogetše and then o sa nyaka dilenda kganong gape lerato ga le sepedišetšane le type immediately o thoma gore ke nyaka monna o mojwale le o mojwale le o mojwale jwale ge e ka bao wena o ba nyakang a se ba bona ba go nyakang ene monna ka se re a ko go nyake o tlo tla ke timare ke nna wa nnete ga a fitla go itie fase o kry-šetse o riboga o duma magobe ka di-avocado jiki o sepetse so basadi a ba nyake lerato ba kgaogane le type wa loka moruti basadi a ba nyake lerato ba kgaogane le di-type di ba gogoišitše ba kwele go padile a ba nyake lerato ke kgatlhegile kudu le kgonong ge ke bona le monna le yena a tsene a re bana le nna ke nyaka mosadi basadi le lena lokang molli o la rena shu iya no kgaitsedi ya ka o tloga le gausi le founu malome Kakapa a ke tsebe gore o ka napa wa bulela megala ka mola iya o ka re lokile bana banna ba gešo letšang mosadi shu o re ba dilenda ba dimpa ba go swana le bo Kakapa le emennyana MCRS o mo moyeng dumela MCRS bana le mo go diagala mo 0713 gane ke bolela nomoro e feng nna 01311004006 01311400407 phone wa ka še a e touch magagesho go diagala mo awa au so ne bati iba screen sa ka se touch a re ba fetse
a re ba fetse magageshu ke tša ba yeng fela kere la ske la napa le di founela ke tša ba e lego gore ba nyaka balekane founela 079 579 5857 079 579 5857 le tšetša fao re nape re go kopantšhe le mosadišu wa o aperetše khwibidu magageshu aga monnashu screen sa ka se touch kgaitšedi wa ka o ka re santša ya go hlapa thabeng aowa motho we ya monnashu o dia ke lendatše o ka re ya ke itemogela megala e mentšhinyana ka mo a ke tšo ke dirile sona nna sa ka se ya gana le nna ka mo wa tseba ba founa mara ya mmakatša e re ge e santše ya monnashu ya thobela age re gona le kae nke ke no go fa malome ka kapa nna gale ke dišwašwa thale kgaitšedi warra ka mo ke kgaitšedi ka mo wow go reng warra kgaitšedi ya ka o theeleditše warra go ya ka mokgwa mosadi wa tlhaloseng ka gona gore o nyaka monna mohuta mang o a qualify aga jwale ke go fa metsotso e mebedi monna geshu nke o tshwaya mabedi shuwe mmotse bolela le yena go theeleditše o ka mo Denelton so man ke bona ke hloka motho wa go swana le yena ke dituletse ka mogae ebile ke tekaretse motswana ka ke dula ke le tee ke na le ngwane modimo bophelo ke a lekwa so ngwane e sala robalela ke mmage ke ngwanyana so o rile go founa o le bolela ka kwa pele ya ka e thaba ka re solo nka khwetši wana le bana gore aowa mo go modimo tla nkatla ra kgona go bolela ra ba gankwana and then bo kapi le bo Mr. Moremi ba tle ba kgona go kopana le nna ba re le mohlama felelo ba kgona go nketela ya le kwa bopa ya nna ke se ke leng sona but ke motho wa segole but o kaone ka ra ke ba ga segole sa gore ba re ke go lo faditše ke go thuntšiwa go ba ke eng ke bogole bo ke bile go nka bona no ba problem a loto fela okay ya so le na le bana no ke na le ngwana o moano e leng gore ngwana o e sale ke no ba le ena mmaga ya robala so ka te potša nna le ge lo ka le gore ke se ke dire selo ka te potša gore ngwano ke tla bo hlokomela go fitlhela mafelelong ko ke eng ke ngwanyana moshimane ke ngwanyana o na le mengwaga e mekae o na le 24 years o na le 24 ya okay ka nna ke na le 3 ya bona bone na le 11 years ya number 2 na le 3 years Tadi nna ke Francina Mabokwane e go pela tate Moremi a nthuša ka go nyaka molekano o mo serious ke na le mengwaga e 30 ke na le bana ba ba 3 so monna o ebe a na le 41 or 46 monna ebe o motelelenyana ebe slender e se ka ba dula ebe slender ke ikemišetše go aga lapa kgotsa e batho ba be ke nnang le bona ao ba bapilile ka bophelo ba ka e no ba di-hit and run o reng ka voice ya papa mara aowa ke kwagetse letswae ntate Moremi o kwa e go tsikinya wena e ntsikinya le ka fase ga maoto nnago kgaitšedi yaka warra tobe le a bereka nna a ke bereke ke le self employer ya ipereka o gora gore le magadi o ka ntšha go ge le kare ge le kopana wa bona o kgatlhegile gore ka nape ra ntšha date ya magadi a o kwe ke rialo ke re ge re ka kopana bontate Kapi le bo Moremi
ba tla be ba boa gape batho ba itokonya a gone molato ke 22 prof a ke tsebe gore re ba kopantšha jwang re ba exchange di-number go ba go diagalang a ke tsebe ke nako aka ke innyane kudu gore re tla re fe balli ba sebaka a ke dire so mphe bona ile ba babedi gaitšedi ba genu ba thieleditša kere tate mosadi o a re gahlane le yena tsileng a kere re tlo gahlana le yena ka gae ra tla ra motliša semmušo gone jwale ke tlo ria so ke tlo save number ya gago and then ka morago ga lenanego ke tlo bolela le wena o nromele copy ya ID ya gago kgaitšedi le yena nromele ya gage and then re tlo lefegeletša semmušo go ya go gahlana ka gae re tsebe gore le ge ile gore o tlile re tla be re ne le o motee wa gae wa gabo a tsebe gore kgaitšedi ya rena o kopane le mang kae and then re tla re go kry o rekile mabolomo a o kgaitšedi o solanka le mpoditse pele ga nako ke tla dula ke le komana madula ya ke go kry o apere sutu wa rra kgaitšedi ka roko ka dikwaikwai ya kere tanki sesi o kgotsofetse wa morata warra o tekwile gore o morata ka nnete nna ga ka leka ga ka chansa ke tekwišišitše jwale wena ga botse o no nyaka mosadi yena gate tlhalosa gore ke selenda goba komo jwale le go ka kry-ane le nokana kua godimo o tla ba lokile monna ga nna ke nyaka mosadi le gore o tlo kgona go ntlhokomela a tlhokomela motswadi wa ka ke šetse ka mme a tlhokomela motswadi wa ka a ntseba ka motseba so ke nyaka gore ke betlile before ke le iteela matsogo le ya ratana nna ke morata a ke tse gore nkare ke morata go feta go te pheta nna kgaitšedi yaka a duelo ka monna o thomile o bolela maaka kgaitšedi yaka o maratong hane tlogela tšeo a se bere fitlha ko gore sa le mo o maratong o tekwa o morata monno nkano le itiela diatla gore o kry-ile monna o kry-ile mosadi ka nnete nko gore ke ba itiele diatla tšela prof warra le wena kgaitšedi ka le lokišeng di-ID tša lena jwale ka ge profo a boletše re tle re le kopantšheng a le tlo kopanela strateng wa kry-a le šetše le ile digwareng nna re sa tsebe ka dikhoneng re ya kwana kere and then rena ga re nyake dilo tša go bapala papa ge re ya go kopana re go kopantšha le ba bo mosaduo e napile re tla be re šetše re boletše le ba genu o nape o ntšhe date re bone le gore na ka dipankeng o ye mejwang o ka kgona go nyala ya re ke batho ba go tlhwela digwara re a leboga tanki re lebogile molliko o mofe mo ko wena kgaitšedi yaka re le amogetše ka gore yalo kwang gore le segajwa le na batho le na le bone re a leboga re lebogiše nko o dumediše batheeletše na pele o nambo gore pha thobela batheeletše ke dumediša le bagaši ntate moremi re thobela nna re ba ga sebothoma re tšwa rathoke nna ka gae ka ga gešo re belege re le ba 5 go robetše 2 go šetše 3 mma le papa be ba nyalane ba dula rathoke ka baka la dikgogakgogano re sa le ba bannyane ka gae mma ka ga ba bereka namela besa ya mmerekong a tlogela papa ka gae le bana go ba re ga boa bošego go e ba le mašata re sa kwešiše gore go diragalang ke gona mo re ileng ra bona gore go ne le hlakahlakano mma a re ga namela bese ya ba gona ile rena bana ra no phela so ka bana go sene motho mogolo wa re hlahlang ka gae
se ne lerato la papa se ne lerato la mma re no go la soka di noga e bele ge bana ba yona di no tswa di ya ku re tsene dikolo ra no phatlalala o ke neng le yena ke ngwana sesi wa bobedi sesi le yena o ba bereka ka nako eo o sesi ba ka ba babedi ba wa mathomo o nyetswe dula motseng wa gage wa bobedi o be a nyetse ga botse o nyetse o hlokofetse jwale mme motswadi ga tsamaile ka mokgwa le rena bana re ile ra moshala morago ra monyaka mo a leng ra mo kereya go mo kereyeng ga rena re le bana ka mokgwa re mo kereile makgweng ra fihla ra mollaela ra botšiša gore o reng o re tlogetse o ile a re botša ka mokgwa e leng gore o ba tlaišega ka gona ka gare ga lapa la gage ka re mo go yena ka re ke kgopela gore o tsebe gore nna ke dula nageng ba bang ba ratho ba ka ke tsebe le gore ba kae ka se sebaka re tswaletše dikolo ke kgopela gore o nyake setene mo e leng gore ke tla go bitša ga gešo ka gore ka gae ke rakilwe ke raka ke papa motswadi molato dikgwa gona be le tša batswadi rena be re le bana re tsebe gore be go bakiwa jwale ga botse e kgolo ke gore gone jwale le tshwenya ke gore papa o ku mama o ku papa o šetše ka kua ra thoke ya mama o agile kua re dula le yena le dula kae Moloto ka Moloto ya ka 2002 papa ka ga ba šetše a nnoši o ile a robala ga hlokofala papa ba ile ba re founela ba re botša family ba be ba ne le difounu tša rena re ile gae ra go boloka papa ge re fetša go boloka papa ra boela morago mo be re dula gona Moloto motswadi wa rena wa mosadi o be a sa nyake go kwa selo ge re mmotša re ya ga borena papa o ile go robala rena re batho ba kereke re ile ra kry-a lentšu go tšwa ka kerekeng gore papa o nyaka gore re boele ka gae re o tsoša motse abuti wa ka o mogolo o ba sa phela o sepetše a ya ka gae a ya go tsoša motsola wa papa o dutše ka mola ka go hloka bohlale ba gore goba ke no re ka bongwana ba go se tsebe gore ge motse o le ka mokgola mohle mo swantše a o dire ka mokgwa mo gore a kgone go ba le bophelo ka gare ga ona mara a zanga go ba ka mokgwa abuti wa ka o dutše ka mola ka morago ga mengwaga mebedi ke ge re botšiwa gore wa palelwa wa bajwa re founela ke motho tsoko gona ko re ile ra re ge re fihla re mo kry-ile ka nnete a palelwa le ko go sepela legano le ga gahlama e le motšhweu ka gare re mo rwele kua ra thoke ra sepela le yena Moloto go dutše kua 2 weeks fela o hlokofaletse ka gare ga matsogo a ngwana a butuaka a tseba taba tša lena ka mokgwa ke di kwa mamane di kuša bohloko le kgolo ya lena e kuša bohloko fela tsela le thušo ye le santšeng le ikreši ke ya go bina ga mawela ka mokibelo gona mo Kgobokwane ga ke sa phoši ke kgopela o ntlele le ba gae ba ba leng gona re ye go kwa papa gore o reng re ye go kwa mama gore o reng
re ya go bolela le batswadi ba gago ba e thobaletse re ko gore mama go reng papa go reng decision e one mo go bona ke eng e lena le santse le latela re boe re ya go nyaka go tseba gore serithi se se šetšeng ka gare ga diatla tša o kgaitše diaka sa wa robaletšeng mo go yena re ka se tloša jwang re ya go nyaka go tseba gore papa go ka ge a robaletše ratho ke mmago a robaletše ka moloto na ga gabo lena ke kae na ga gabo lena ke kae ge lenyalwa le santše lenyalwe kae ge le re ga gabo lena le ra kae now matshwenyego a leng gona ka moka a hlole ke lebaka la ge badimo ba ilwa ba lebaka na ke tlo sepela le lena ka mokibelo mpiletse mbalapa ka mokana ga bona ke a banyaka ke tle ke le thuše la nkwešiša kgaetše diaka because santse re kwe batswadi ba gore ke agremetse ke papa o ile ku mama o ile ku ba hlalane ba hlalana mma o nno tswa ka ra motse a sepele ka morago ga lehula papa awa papa ba sa before papa a tsamaya re santse re ye go kwa gore be go ne hlalo o re be go ne cause go njwa le ke tlo nka go bušaga geno ke kae ke ra thoke kua mama le mmoloketseng gona ke kae ke motseng wa mamaka wa e be le sa motiši la tla la mmolokela bogadi ba gage re be re le bana re sa tsebe dilo tša mohuto di hlagelela go njwatše mara ka lehu ka gore go tla ba bo papa go tla ba bo mama ba paletše ko go lefa maela gore mama santse a tsamaya ye bogadi ba gage ka lehu la mama ba borakgadi be ba sego be ile rangwane fela ba bo papa go bona ba rileng ga ba bolela selo o ka kgona ntlela le bona go ba go tlo lebela boima o robetše rangwane bana ba rangwane ba kae ba gona ka se sebaka a go ne kwešišano e botse between rena le bona ke nyaka go tsena gona mo go seneng kwešišano le ka se kgone go lwa le bana ba motho le ka se kgone go lwa le bana ba motho gona mo go seneng kwešišano ke nyaka go tsena gona mopapa o ngwala mangwalo a mabedi o bitša papa go lebo ka kua ramokgeletsane ntate mampana ke mmereko wa gage wa mmitša go sasa o tla ka kua gae le tšea mangwalo la iša ka kua ra thokele ya gore kgopelela family ya gabo mogalabe re ya go kgopela le family ya gabo mma dilo tše santse di lokiše ke bona dilo tše di santse di lokiše ke bona o re kgopelela le mogala bo motee wa kgoro ya mošate goba wa ka mošate wa tlogong go kwa family tše pedi tše gore tharollo ye ba e kry-yang ke eng akere so ke tlo le thuša kgaetšedi yaka le seke la tshwenyega ke tlo le thuša ka mokibelo forogo badudi ba kgobokwane dinaga mabapi mokibelo ge le ne balwetši ba tšišeng košeng ga mawela ke tlabe ke le ga mawela re phekola batho ka meropa ba ba hlokang thušo tlogelang go dula ka gae le bajwa e tlang le tle le kry-eng thušo le tle le foleng dinomoro tša ga moremi ke 079 170 9862 079 170 9862 or le ka founela the right reverend go 072 133 6761 072 133 6761 ene le ka founela nomoro ya ofisi ya go buka go 060 959 0303 ka mola Facebook ka dikgokaganyong tša le ya gore ya hwetšagala go page ya DR Mremi and then la bona tše ka moka tše di diragalang mama ke tlo ya go le thuša ke tlo bua le lena ra tšwela pele ka tše dingwe tše di nyakang baapei ba dipitša ke a leboga malome ka kapa ke leboga ba theeletše ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša le yago di Sunday go diagala ka Sunday re ya go bina ga Mashilo ke ka Daniel Tenure ke ka Ntwane tla bere le Ntwane ka re tla bere le Ntwane re go rosha Mashilo so le ka tla le lena ba ge shuba ka Ntwane ba le nyaka nthušo ke kgopela le letšetšeng phone ya malefo ba ba tlo nyaka nthušo re tsebe gore ke batho ba ba kae 072 133 6761 072 133 6761 ke tša ntate malefo mo letšetšeng goba ge le sa mo kry-e ka re o bereka ka batho ba bantšhi le letšetšeng tšela tša ofisi ke le fileng tšona
ke lebogile kudu malome ka kapa ke nyaka go netefaletša batho gore ba ba nyakang di-product di tlo ba di le gona košeng ka Mokibelo le Sontaga. Mokibelo le Sontaga go nyaka di-product o tlo kry-a papa go Lebo ntate Mampana, re tla be rene le ba ga Moremi ba e leng gore ba tlo le thuša ka di-product le kgona go thušegela ba gabotse. Beke tla Mantaga ba ba nyakang di-product le ya ga Mampana ra Mogeletsane le tlo kry-a di-product tša rena ba le leng Kgausu, and then go tloga mo ba bangwe ke tlo le botša gore ba ba neng di-product lo di kry-a kae ga Mampana ga papa go Lebo Kgausu le Tavern le ga Moruti Malefo le ya go kry-a di-product tša rena ka fao ga ntate Mampana. Ke lebogile thata malome ka ka košeng ya Mokibelo Kgobokwane ke tla bola le mopapa le Edem ba ga bo Promise Mahlangu ke ba bang ba balli ba ileng ba tla mo ba RDP ba le ba gore mang o hwetse o tlhokofaletše kae wa ba gopola kere ba bapalla ko go latelela kgole ba ile ba gopela gore ge koša e tla Kgauswi re kgone go tseba ebe gona mo re tlo kgonang go batamela a ke go leboge. Ene se sengwe se se malome ka kapa ke gopala batho ba ileng ba tla pitšentše kgolo ka moka ba e leng gore go ile go feleletše le ra senke mo gongwe ba berekelwa mola le mola. Ke gopela gore le founeleng malome ka kapa le malome Malefo ka ba founeleng le thušegeng ka mokana ga lena. Ke a leboga. Re a leboga motheletši wa Motse Community Radio, re a leboga balli ba rena ka moka ga bona